Silav, êvar baş, şev baş, şevanno. Hevîdarim herkes baş e. Çawa ku me soz dawe, îşev em li vê derê ne, bernameyeke taybet e, bîvana me jî taybet e, jineke berxwedêr e. Heqeten mekteba jiyanê xwendî em dibêjin, ew e, Ozan Canê bi me re ye. Em îro behsa heyeta wê dikin, hunera wê dikin. Ozan Canê gelekî kişandiye. Hûn bibêjin ji heyetekî feodalîzmê kişandiye, ji dewleta Tirkiye kişandiye, ji rojhata navîn kişandiye, heta ji erf û adetê me kişandiye, ji her tiştî kişandiye. Ama tim li ser piyama ye, li berxwe da ye, mekteba heyetê xwendiye Ozan Canê. Îşev bi me re ye. Eger her tişt baş be, pirsgirêka teknîkî dernekeve, Ozan Canê merheba bi xêratî. Merhaba, gelek spas dikim. Li riya YouTube'a te kanala te ya Hêca ez silav û rêzê xwe dişînim çar Perçê Kurdistan re, silavê xweşte û malbata te re û ji malbata Bedran derê re dişînim. Mala te ava. Pirkê xweş îro tu mîvana me yê, îro tu li vê derî em ê hinek behsa qismekî jiyana te, hunera te, em ê li dengê te gudarkin, stranên degmêjî em ê ji te gudarkin. Me wisa em wisa axivî hêvî dikim li gor dilê temaşevanan be her tişt. Ême saeta me bêdawî ye. Tu kengê westiyê tu ji me re dibêjî em bername bidawî dikin. Heta ku tu westiyê em ê dirêj bikin û pirsên hevala jî wê ji te hebe. Ez te re bêjim berê ku em dest bi bernamê bikin, bi sedan peyam hatine. Pir mesaj hatine. Hemû jî mesajên silav, hurmet, hezkirina xwe ji te re dibêjin. Em hema bi vî şeklî dest pê bikin Ozan Canê. Aniha tu çi dikî, tu li ku derî, heyeta te li gor dilê te dimeşe, di kontrola te de ye, qet çawa dibînî meselê? Gelek spas dikim yê ku mesaj şandine ji wan re jî spas dikim. Pir baş bû kî tu dengê me digînî wan. Bi rastî jî gelek televizyonê me van dema tu zanim tune giştik bûne kanalê YouTubeê. Em jî zêdek daxilê kanalê YouTube'a nabin, dengê me yê zêde nabije gel. Ez gelek spas dikim ji te re, ez berê vî tiştî bêjim. Silav û rêş wan biraderê ku ji me re nivîsandine ji wan spas dikim. Jiyana me bi rastî jî weke jiyana ku însanekî malbatekî normal, jiyana me jî were. Helbetî jiyana me hinekî daha zêde nava zor û zehmetî de derbas dibe. Ji ber ku karê nava malê û tu zanî îro çend rov û min dîwarê xwe siwa xwe boyax bada bi xwe çê dikir. Li ser ferê be derbasî malekê nû bûyî? Na, ez hingî ji zindanê hatibûm me qet ne dolaba min a mitbaxê tune bû, yeka cînara were hema yeka kilopelo şikayê dabûn me ji xwe re pê îdare dikir û yek jî me hingî ketibûm malê me qet mal boyax nekiribû ji ber vî min xwast ez hinkî boyax bi xwe lêxime ji xwe re dolabekê nû bikirim. Min ew kir. Heta min çêkir sê meh derbas tam sê meh. Tu fehm dikî ji karê înşaatê, ji wisa maldanînê? Zanî wexta ku merû bi serê xwekeke Bedran merû bi serê xwe jiyanekî bike û him dewsa weke zilam, him dewsa weke dayîk. Tev'en hemî karê malê, karê ku ji zilam dike, hemîkî ez dikim. Pir hindik hinekî karê înşaatê hîn bû me, karê yanî hemî malbatekî çawa jin û mêr karê malekî dikin. Ez aynı her giştekî tenê karê malekî dikim. Ez werbêjim. Erêxa û taybetmendiya te ye ji berî ve jî tu tim li ber xwe dî li ser piyamayî heta niha. Em hinekî behsa jiyana te jî bikin. Normal tu ez zanim tu ji Serhedî em qismekî hemşeriyê hevin jî. Erê ya. Behsa aliyê xwe yê malbatî bikî, tu ji ku derê tê û li ku derê hatî dunyayê. Ewsa hinek ji cî bûyîna te heta koçberiya ber bi Almanyayê ve. Em hûn li ser dest pê bikin paş em ê vegerin ser jiyana te ya li zîndanê. Kîjan şertê tu hatî girtin falan. Ez ji malbatekî rastî jî rast e feodal axanin û malbatekî zirikî û xwêtî ne. Aliyê min ê yek zirikî ye, aliyê min ê yek xwêtî ye. Ji malbatekî feodal e û axa û begî Serhedê tu zanin çawa ye. Ji malbatekî were ez hatime. Jinekî di nav wan da berê ji gundekî derketa van hener û çandê bikirane zanî gelek zor û zehmetiyê giran li pêşiya wan derdiket mümkün jî nebû. Anha bile di vê sîstemê da
دوی دنیا چیه سر هیوی daha jî yani jinê me bi rastî jî di serhedê da wer azadî nikarin derkevin bêjin em kilama bêjin pir hindik yani qasî tiliyê destê me re ew jî zû da derketibin bacarê mezin çûbûne çûbûne Tirkiye belkî bacarê Tirkiye belkî hinekî pêşketine belkî keçikê wanê ciwan van tişta bikin lê niha hela jî di cikî weke Qereyaziyê da Xinûsê da tekmanê da yani keçikekî malbatekî were eşîrekî mezin nikare rabi mîkrofonê bigire her kilama bêje min ji walê da jî rastî gelek zor û zehmetî ama çiqa zor û zehmetiya wî pir bi jî ez bûm wekî mînakekî jinê serhedê jinê serhedê jî dikarin kilama bêjin dikarin herin dikarin derkevin eva jî ji wan re bû wekî mînakekî wekî ji wan re bûm neynika wan eslinde bûm neynika wê cemaetê wê wan malbata wan feodalîzm hate şikandinê hinek bê jî bi helbetî zor û zehmetiyê wî jî gelek gelek hebûn ez li wê derê mezin bûm pişta ji ber semînetê zewacê şûbû ez hetanî çûm derketime Edenê çend salan mam piştî wî çûm İstanbulê li Edenê cebrayê xwe bûm li İstanbulê çûm ce xwişka xwe piştî wî min siyaset li wê derê nas kir wê çaxê PKK tune bûm yani ez bêjim ez PKK bûm min PKK nas kir na tişkîwer tune bûm min Kurd nas nekirin diya min Tirkî nizanî bûm me nizanibû Kurd û Tirkçe em zarok bûn Yani mirov ji meselên siyasî mirov ne serwexte normal e jî ama tiştekî ez balê bikişim ser wê rewşa te ya ku te dest bi sahnê kiriye veya belkî nifşa nû ya Kurdan îro hayjê tune ye belkî îro jinên me yên serhedê dikarin were ser sahnê strana bibêjin belkî pir hêsan e îro ama ji bo ku em bigêjin îro însanên wekî Ozan Canê pir zehmetî kişandin îşkence kişandin yani divê em îro eger jinên serhedî yan jî jinên botanî îro dikarin derkevin ser sahnê bi xêra însanên mîna Ozan Canê ne wan pêşî fedakarî kir wan rê vekir paşî ana edî hêsan bîye ji ber vê yani mihîm e ku meriv ji nifşa nû re bibêje nerehet bû Ozan Canê beîn li qedera xwe xistiye şoreş çêkiriye di nava urf û adetê Kurdan de rast e Ozan Canê rast yani meriv girêdayê urf û adetê xwe be nayê wê manê ku her nuxteya urf û adet nayê wê manê ku rast e dem bi dem li gorî serdemê li gorî medeniyetê meriv di urf û adetê xwe de guherînê çêbike ancak wisa ji ber vê dibêjim Ozan Canê şoreşgerekî ye di urf û adetê me de şoreş pêkaniye rê vekiriye ji nifşa nû re kerem ke mamoste ez gelek spas dikim rastî tu rast bêjî yên niha pir hêsan bûne û du gotina jî bêjin dunya wan nas dike teknîk pêşketiye û pir tişt pêşketine lê wextê dewra me da me kilam yani ez zarok bûm eslinde di cemaet û di qonaxa da li cem ez zarok bûm biçûk bûm li cem şaxro mezin bûme min terbiye û edeba dengbêjî min ji wê derê girtiye yani ez imkanê te çi bû tu şakro rûbirû bibînî belê hem jî carkî na bi 10 cara bi 100 cara zarok bûm şakro dihat gundê me dihatin kilama digotin ez jî tim zarok bûm 4-5 salî bûme ez çûme cemaetê cem wê rû niştime yani bi vî rengî ez terbiya dengbêjî min ji cemaetê me serhedê ji oda û ji dengbêja û ji dengbêj şakiro lê min zahiro nedîtiye zahiro qer rûbirû jî min li zarotiya xwe da nedîtibû ez piştî ku hatim İstanbulê min carekî zahiro jî dît lê Huseyno wan min qe nedîtiye lê ez bi terbiya dengê şakiro û Meyremxan û Ayşeşan mezin bûm ez ji wan re jî gelek spas dikim wan bi bîr tînim bejna xwe li ber wan ditewînim kî wan vê terbiya eqa xweş ji me re hiştine kultura eqa xweş Giyana te û ya Ayşeşan hinek dişibe hev rast e gelo rast e em dikarin di nava serî sed weke hev nîne jî sevta me û janê dilê me digê hev deng belkî wekî hev nine lê ew janê dilê me da dixwedigîne deng ew janê me xwedigînin hevdû deng û janê min û Ayşeşan li wê derê
دگین هر یه ویژی وقتی که درکت سر صحنه ناراضی بونا مالباتا وی هبو در هر دور نت حتی مرجی هبو حتی مرجی هبو دوی عالیه ده مهنکی شباند هبودو دنوا وی برنامه دا بلکی نوا دقیقین پیش مدا امکان هی همشته وسا سترانه که دنگ بیجی گودار کن بلوسا سر وقت دستیکا برنامه تو اما تو کنگی بخوازی دبه کوجه شاپرو به دبه کوجه دنگ بیجک دم به یعنی سترانه تبن تو کیجن سترانه از بخوازی دنگ شاکرو یکی بخونم چمانا تو کنگی بخوازی کرن که تو بخوازی از دست بیکم هیچ پروبلم تمام. نیم از کلام شاکرو هیلالی دای حتی چکتی که ویرامن هزی بیشم هلالی دایه هلالی دایه هلالی دایه هلالی دایه وزن منم جدر دارا وزن منم جکولارا وزن منم جدر دارا وزن منم جکولارا جخالتي زوارا جرزقاني برارا وجاق مالا بابي مقلاندن رو ما خاين كسكي ليش مالا بابي مدان ولا داير بنيج حيفرايوا وزي بدي هاري قنا ياز شاوتي دكتم برفو براني لكردايي من بالا خبردايي كشتنا بابي بيجي كي چيچكي حيفا مناي بتو حيفي ترسي جندر ما يزباشيا هاجوتن سجنازي بخوش ميري قستي لازر جتليا كي مدراني واخ وزن من جدر دارا وزن من جكولارا وزن من جدر دارا وزن من جكولارا جخالتي زبارا جرزقاني برارا وجاق مالا بابي مقلاندن رو ما خاين كسكي ليش مالا بابي مدان ولا داير بني جحي فراي بله گلک سپاس هات خوش حوالی می دنجیل ویدرینه هوا اورمیه بخیراتی که هوا اورمیه جیل ویدریه گلک حوالندن ویدرینه تف جبو شوپاندنا سر بخیر ها نه اوزان جان تو هاتی اروپای جارا یکم تو کتی زندانه نه وقتی که تو اروپای بریا و گرتنات یا داوی بریا وی تجربیات یا زندانه هبو قای بله از نه مهدی سا زندانه دام همه ساده زندان جنا وقتی دورا تانسو چیلر دا شبا دپی بو ام چون شبا دپی اکثرای لجی که شبا دپی چه کربون تابی جی آنها رنای بیرامه و 20 سال داره را در باس بو ام شبا دپی در کتم تقصی که می بچه مالا خو از کشکه که حوالا خو بو ناویجی بریوان بو 5 کسا ام گرتن تقسیا میدان سکناندنی مجه درخستن از به 3 گلا بریندار کرم و ممابت ناو زوی کی زودایه بله zaten ez wê çaxê jî li Wanê hatibûm girtinê ez bi Belqis Akkale Belqis raste Akkale çi navê û hunermendekî din ra jî Arif Sax ez bi wekî wan re çûme Wanê vokalîstê wan bûm çunkî min cem Arif Sax jî zaten wê çaxê من درسا شام دگرتیا کردی و سیدیا من ریبای جی عارف ساق بخود چکریه آسمه از اوی تاقیل جمعان بوم بوان را از چومه لوانی هاتم گرتنه از نه مهمام دهندور دا و تاقیل جی اشکنجی پر خراب هبون و تاقیل گلک جیرانه دانجانه من و تاقیل اپوناس نت کرد و تاقیل کرد ناس نت کرن
موچاقی کسی نزانی بو جبر کو از آب خود رویان دگو تا آپول کیم دگو آب منه یعنی جبو آب من دگو نبیجن آب من ببین آب من ورم بکوجن yani ez nehme cilve derid hepseda mamluane piştê wane ez nehme şunda yani min tiştekî nizanî bû piştî nehme ha me berdan ez çûme İstanbulê piştî İstanbulê ez birîndar bû piştî wê ez derbasî Almanya bû yani mecbur may êdî werî li Almanya bicî bibî evet. Li van dera êdî pêvajoya Met TV dest pê kir televizyonê me vebûn û tu Rast e. ketî nava xebatan Rast wê demê hunerkum hebû Akademiya Kurdî hebû gelek Belê. heval û dosêtê hunermend çêbûn Hener çawa bû wê gote taqî nû çêbû 2 sal bû ez hatim gihîştim wan piştî bû koma berxwedan wê çaxê hener kom bû piştekî kirin koma berxwedan piştî bû navê Akademiya Kurdî li saziyê kirin yani ji bo te heyecanekî çawa bû cara yekem tu wextê derketî Ewropayê tu hatî sazî û dezgehên Kurdan hene êdî pergalek Kurda heye tu nêrê hunermendê tabî wê demê medya civakî tune bû hunermend pir zêde weke îro nedihatin naskirin lê nav û dengê wan hebû mesela însanên wekî Şivanperwer însanên meşhûr hebûn bû Şivanperwer bû Seyid Kazo Xan bû hebû Xelîl Xemgîn hebû vana însanê bi nav û deng bû wextê tu hatî ketî nava wan bû erê ona insanê mezin bû insanê rastî were erê Ozan Serhed nizanim te xwe gihande negihande Ozan Serhed belê em 4-5 sala hevra lewkê de man erê ez nod û çara de akademiyê de min serhed nod û heşta bû nod û neha de çû rast e nod û heft bû tiştekî wisa bû erê ew ji bo te heyecanekî çawa bû tu hatî ketî nava hevalên xwe te got ev derdikê min ez e ev wextê ku dîniya min e hatim helbetî ji bo me heyecanekî pir mezin bû li wê derê min du CDyê min hebû wextê ez hatim yek lêlê lêdayê yek jî rêvayê ez hatim tu zanî ez pir birîndar hatim ez wê çaxê şeş meh zêde ez di Seldov di xestexanê de mam heta niha heşt cara jî dewsa wê emeliyat kirin îja piştê ku şeş meh şûnda ez piştekî pak bûm derê birînê nedhat girtinê pir şewitî bû hetanê heşt sala jî tampo di zikê me de bû tampo kiribûnê piştî wê ez dihatim akademiyê ewanan jî gelek heval wir bûn şok yani ez di nav da wekî hem birîndar bû hem dilê me birîndar bibû hem bedena me birîndar bibû hin jî xerîbî bû hin jî nû hatibûm nava hevala heyecanekî gelek mezin bû nû hînê perwerda siyasî dibûm hînê perwerda kurdewariyê dibûm yani wextê ez hatim ji erê min du CDyê Kurdî çêkiribû min zimanê Kurdî xwendibû rast e lê min siyasetê baş nizanîbû yani erê ez di akademiyê da ez Akademiya Çand û Hunera Kurdî ji bonê hate Noîsê ez wê çaxê tam hînê siyasî bûm ez gelek di perwerdê çand û kultur û siyasî ra jî derbas bûm heyecanekî pir mezin bû em nêzîkî pêncî kesî bûn yani yek û du jî nebû heyecan her kesî de hebû her kes heyecanekî mezin dolanda û me digo îro em diçin welat îro em diçin îro diçin heta vî rojê hate em ê vegerin hêviya te heye rojekê em vegerin Valla hêviya min heye kesinlikle hêviya min heye hêviya min ji vê sîstema an hatine yani hêviya min heye eger ku em ê vegerin ser meseleyê siyasî ez fikretiya siyasî mereq dikim di derheqê pêvajoyê de gotinên Tayyip Erdoganiyê doh çawa ku rênadin Kurdî çawa ku ew êrişê ser rojava bikin gef û tehdîtê wan ez ê ji te bipirsim wexta me gelek e niha wextê tu hatî Almanyayê tu dêyekî genç bûyî ciwan bûyî dîlan hebû desê te dîlan tabî niha mezin bûye ê te tenê zarokek te heye ji xwe ne tenê zarokekê li kurekê min jî heye ew tabî bavê wî mezin kir ji ber wî ez vêm dîlan tenê tamam ew min 25 sala şûnda dît ez vî nizanim çawa çê dibe te kurê xwe 25 salan qet nedît na cara
te çawa dît yani çawa tekilî çêbû من وي اسكتم حبسي وقت اسكتم حبسي براي من هات زاري خوينغا من هاتن ديلان هات خورتكيش بوان راhat من ورا ديت ما قلت اوا كي تشوا كتندر باشناوا من شو اسمي من نيغري مالباطا من نيغري نك من نبيتي قلت براي مقو كوريتي هاتيه مزن Allah بو Allah. ما وردت Çawa te çi hîs kir yani te ji bîr kiribû qeykurê te heye navî car dibêje يعني پر küçük bu çubuğu mu ne ditti bu yani vaki insaneki çava bejim yani insaneki 25 salat ne miriz mezjite jdilite kalbite derdi ki vaki miriv dizani yani tinizani hey tinizani Hı hı. Yani yani di sadece zaruka xwe te ne beji yamen mamoste xwe zewaca te çêbû dîlan min navî ji bîr kir kurê te Adem 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 û dîlan ji xwe bavê wan yek e ne eyn eri zewac eri oui mjana kadar jaki zevcime herkes êdî te tove kiriye çiva tu لا 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 من çiva توبه te كري zewacê re راسته nexe وقت تراس قلت جينا زواجي ده من توبه كري التوبه خود شو وقتيش مشكين من زانم لي براستيش من توبه كري Na, tu gencî û tu jî emrekî dirêj hêvî dikim li pêşiya te ve û تساوي mesela تساوي gava din te basa maldanînê kir, pêdiviya te çê dibe. Mesele ne pêdiviye jî yani jiyan müşterek e, mirov dikare bi hev re bijî, çima nebe? راست يعني زاني كي نها زواجي نها او زواجي كو بري 20 سال بري جنكو كنهاية او زواجي 30 سال بري جنكو النهاية زواجي نها بيه işte çıkar, buye haskırın buye dain üstendin, yani haskırın ak nemay, teknik beş keti var aşk u haskırın u hevgirtin zide nemay, çünkü teknik pır beş ketiye, dünya pır pirebiye, çavi insan, ruhi insan, dili insan pır pirebiye, artık bitişte küçük ikna nabın, bitişte küçük keyfhoş nabın, yani her roz teknik beş tekeve hamit işti khasın, جبروي جي زواج وحسكرن برد التأخير كي مازن داي لبر يعني تشتي پر زور داي إنسان كي بيجي از مالباتا خو 20 سال 30 سال ام به رجيان بكن اوا ثروت کی دنیای دا نبر رزق قسمت کسی çünkü artık genç juanê niha bi tiştê piçûk bi tiştê ew bi hezkirinê tê ew kê xwenayînin yani bîr û baweriya xwenayînin her tiştê zêde dixwazin her tiştê zêde ew jî malbata dike texîrê zewacê dike texîrê jiyanekî baş namîne çünkü teknik pêşketî 24 saeta telefon destê jin û mêra daye ew wî ew wî ew wî ew wî herkes ji xwe re dunyakî ye ji ber ku herkes li dunyakî dibe dünya wan bûye teknik û ja dünya bibe teknik têkiliya hezkirin û girêdana jin û mêrtiyê namîne ez xwe di wî fikrî baweriyê de me nizanim Ez pir naxwazim şaşim li ser meseleya kurê te Adem bisekinim lê di nava 25 sala da te qet cehd nekir, te mücadele nekir ji bo tu Adem bibînî yan jî gelo wextê ku Adem hat tu dîtî ji te şikestî bû, ji te xeyidî bû, na dewte kir. na no gayet normal bû gayet jî destê min maş kir gotin evet ez bêm çiz girtî bûm yani ez girtî bûm ez ne tiştekî nikarim erû bêje girtî bûm yani her tiş normal bû Pişra navbera Adem û Dîlan çêbû, tekiliya wan jî bi hev re çêbû pişra yani tekilî me pir baş e pir xweş e malbata wî zewciye قدرê min jî gelek dikin qîza xwenga min re zewciye yani pir sorunê me tuniş kir wê de pir baş sorunê e, me tune pir baş e, pir şav bû. Niha tabii Dîlan bi tera wekî heval mezin bû. Em dem bi Dîlan dem tabii ki başka em hevalê hev em bi hev re ew bû diya min ez bûm diya wî wî me mezin kir min wî mezin kir em heta îro hatin Dîlan xwendina xwe Dîlan temam bû kir ne? Li Almanyê xwendina xwe temam kir Dîlanê ne? Dîlan sosyal psikolog xilas kir Dîlan niha hem dişxwele hem pîrma xwe heye Dîlan li ser karê xwe de pir zîrek e Eleqa wê bi hunerê heye Dîlan? Xwedê 4 sala solfej jî xwend tiştekî eleqa xwe dengê xwe bi hunerê tune bû gote canê ez dixwazim derêkî din de alî insana bikim niha sosyal psikologê kêmî kêmî
دوسوت سيست ولا حتى تشارجت جي بالكي نخواشي خو هنا يعني او الوالده الالي خالتيت كنا الي دنگ دا قلت الالي دنگ دا اجي الالي کار شغله کیتنا یکوتین جمعی دخوازن تداوی بن پرانی زاروکن یان انسان به عمرن بیون یونگ هم رد خبت زاروکن نه او من علاقه دارد که روزه کیدن از بدیلان را باخفم مثلا زاروکان پسیکولوژیا وان روحیت وان اره تلیبون نوا جواکی از جرک بدیلان را باخفم بدیلیا مجی هی پرن زانت پرن تالیل دکه به تایبتی زاروکین ما ای کورتین آلمانی جانان جگوتنا دیو باوی خود درد کبین جمالبات دور دی کبین بشم ناین مالی دردی ما ای سوسیولوژیک چوی چوابه بر به کدری و بچه ازش دیلانه بپرسم نه امهنک بحثا آلیت هنری بکن دنواوی ده طبیعی از بحثا اویجید کم یعنی هسته که چوایه مروف هم دیبه هم هنرمند به دجیانی ده و لسر پیاب سکره هم اداره خواب کی مثلا آبوری یا مثلا امکان مهه و کمیر هر جوره کاری بکن انشاءاتی ده بخبتی باغ و بستان ده بخبتی تو چی بخوازید رستوران ده کاری خدمتی ده وقتی که مسلکی مروفان ویدری تونه به مروف هر جوره خدمتی مروف دکی اما ایوه زحمته یعنی مروف هم دیبه و هم جنبه هم هنرمند به ناسکری به چوی داره خود کن چوا اون سر پیانو بینن ما اشترا چوا بیشن براستی جی گله گلک سوره براستی یعنی اوا دیلان هما آها مزن نبود که دیلان 5-6 سالی بو از خاتم آلمانیا و پشتی دیلان 4 سالی بو از خاتم آلمانیا دیلان بو 6 سالی منانی جم خود پشتی 2 سال دیلان هات جمن دیلان مزن کرناوی چوینا دبیستانه خوی کرناوی لبروی تربیه لبروی زمان کردی لبروی چاند و کلتور لبروی سیاست لبروی اخلاق و ایدئولوژی دبیت تو بانا گبدی زاروکا خو اگر تو ندیت پیشیه نکاری بگری اجی زاروک بوم لی شکر یعنی من بوی زاروک بونا خوشی منوی گلک باش پرورده کرد هر تشت مرو پره بده مرو همه زاوی تجی پره و چکلوتا و شکر بکن نه مرو چکا فکر و رامان دکه مجیوی هستیوی قلبیوی اما پر مهمش بو زاروکه کی من از وک دایک نه از وکی جیرا وک ما مستکی بو یعنی جیان چقا زوره شرط و مرجی مرو تیدا جیان بکه چقا زوره من هر روش او زورانه من رای دیلان دا من وقتی چو دبیستان جی من روی وی چاقه مارق بو من روی 5 سنتی دای زیده نه ایتاوی جش خورا اوه که چه کری بو کاسکه چه کری بو تم قنبارکی دکره جا وقت دبو روش بونا من دچوش مرات شتاد کری دگو آبایا جیجبور روز بناته یعنی تربیه کی پر مردم تو دیلان تو وی پریت نه خار یا به کولا کی دهات به بروتینه کی دهات میجینه بخار مرا توفت کرد یعنی من هر دویا پر بزور و زحمتی روح و خارنامهش تونه بو روح و نانجی تونه بو اما مبر خدا مروف هنرمنده که کردان به چوایه tabi nahatiye seritet tu hünermendeki welateki din bî ama tu hünermenda Kurdayî ew parateket qedera te wisa çawa ye zehmet e merûv hünermendeke Kurd be li Ewropayê mesela te behsa îdarê kir însanê ku ji welat li me temaşe dikin ew dibêjin qey vana şev û mîtîngê wan hene şahiyê wan hene ew vana sibê heta verê ser sehnê ne ji ber ku te tim ser sehnê dibînin dibêje vana di nava pera da digevizin û nizanim çawa ye merûv hünermendek Kurd be اگه پره زور دا بهاتانا من سه ماه دا خانی خود به دست خود بایا هنر کر من چیا بگرتا پره زور دا نه امام مسته باشه ها هنرمند زوربوناوی آلی کی جنکی کردی آلی کی زلام تنه بچاف کی دل تمیز کنه آلی کی و تو دنوا شره کی تایبت دایل آلی کی یعنی 5-7 زور خدا سر هف دجیانا مدا پر
balkişte. Vaya hakikaten nerinekî pir cuda ye. Ji perspektîvekî cuda tu meselê nerî mirov hem jin be hem hunermend be û hem jî di nava civaka Kurd de be û bê dewlet bê nasname li xerîbiyê û mirov penaber be. Hemî komêser hev dibe û diçî ku derê jî rîska girtinê heye. Niha em yek ji wan jî mesela piştî salan tê jî wekî xelkê biryar da edî tu biçî welat tevlî konsera bibî li wê derê bi miletê xwe re werî cem hebûdû hembêz bikî hebûdû çi bû çi hat serê te tu jî mîna xelkê vegeriyayî ama xelk ji şûva vegeriya Ewropayê tu li wê derê mayî tu ketî zîndanê çima hat serê te demek ki mesela 20 sal da ara girtina mina wanê da û di birîndarbûna min da derbas bû. Ez bûme wetandaşekî Alman, daha tirs û xef nemabû yanî bûme Alman ew dosyê te çi heb jî dosyê min ê berê jî tişt nebû. Yani min Kurd nas nedkirin. Seb wê çaxê Kurdî zaten dîpten qedexe bû. Dîpten qedexe bû. Yani wexta ku min sîdya rêvayê çêkir, sîdya min piyasê da di rafa da nehat firotanê. Sîdya min di cêva da xelkê di cêvê xwe da wî dida wî bi milyona sîdyê min vê rengî hatine firotanê. Ez bi sîdya rêvayê hatime naskirinê û bi kilama Ayde Bavo hatim naskirinê wê çaxê. İjar ev şansê min ê niha tu nebû tu sîdîkî çêkî bibî Ayde bavo paşê em dikir ji te gudarkin. Erê ez ê qedhekî bi tu dibêjim çi mana sertexê me erê keremke gotina xwe zor û zehmetiya ku merû bêje min di wê wextê da nodî da min kilamê Kurdî gotiye bûme hunermend ji wî royê heta vî royê tu berxwe bidî eva bi serê xwe tu saxmayî berxwedanekî mezin e. Tu saxmayî. Îjar zindan ev zindan jî ji wê zindanê hat. Ku wele evaya piçûktiya xwe da jî ketibû zindanê niha jî em wê bigirin. Her halde bi vî semînetê hatime girtinê û ez ji bo yê birêz Selahattin Demirtaş ez çûbûm ew ka şaredariyê xas bibe şaredarê İstanbulê tabii ev xewna me bû xeyalê me bû wextekî birêz Selahattin Demirtaş li Colemêrgê jî bû milletvekilî dîsa çarmeh ez pê rexebitîm ez çûm cem re yani ka em hunermend hemî çûbûn ew kişandin numre kişandin numra min Colemêrg Selahattin Demirtaş terket. Ez sê çar mehal wê derê li cem xebitî mam heta wê çaxê yekemîn bû wekîlê Colemêrgê. Yani tu bipirsî giştik dizanin. Ez wî çaxê li cem wî bûm piştre cardin wextê gote ê şaredariyê û gazî me kirin du hev milletvekilî ji min telefon vekirin min jî neşikand ez çûm. Berê ku tu bidomînî Ozan Canê pirsek taybet bipirsim. Selahattin Demirtaş însanekî ji derve ve pir sempatîk xuya dike. Herkes jî hez dike. Wisa enerjiyekî wî pir pozîtîv heye, erêmî heye, rûgeş e. Welhasıl yani xwe bi însana dide hez kirin. Heqeten mirov pê re dixebite jî li keleka mirova jî însanekî wisa ye min bi xwe nediye Selahattin Demirtaş. Erê ez pê ra sê çar meha xebitî me bi rastî jî tu pê re çiqa şixul û kar bikî çimkî pir pirsê xweş dibêje. Pir pirsê xweş dibêje. Yek jê pirsekî dipirse tu divê qey ew pirsa wî li cem cêba wî de hazir e. Hem cêba wî de hazir e. Ez wî diçûn ta serê çiya gunda. Em erebe jî nediçû bi Qur'an em carnan hespa sardibûn carnan em pêhatî diketin wan çiya em diçûn wan gunda me nêzîkê wê çaxê ez bawerim 500 malê qorîcî me me wan ziveran ji qorîcîtiyê derxist heta xelatekî saetekî zêr dabûn min ew saeta min hela heye qorîciya dabûn min ez û kekî Selahattin em wê çaxê bi hev re li wê derê dişixulin Selahattin însanekî ji hevaltiya xwe re ji ewa xwe re pir baş e lê yek carekî tiştekî kiribû ez jê xeyî dîbûm xwenga Hülya Avşar hatibû wê derkê
اجي سي مهبو بيرا دخافتين اذا اوانا تشوفون خارنه مش بيكربون هر حاله من نبربون اجي هناك يجي خايدين اذا فرتي بكتبو جاني تما هم رقصناك كتبو ولا جاني خايديه كتبو توانا قشتكا قزتاتيا وانا قشتكا تبهيلين افشار تاغوان قشتكا بريه خارنه تجاني نبريه جاني پر خايدي قوتي قيسر قوي مقريج بيه يعني قتياين امشاش مهل برد خافتن belki ji bo wî min nebiriye gocanê piştê hate Almanya hevala konsera min û axaftina wî li Kölnê yek bû a qasa çîçekaniye û di sehnê da derket got zanim va çîçeka min ji bo kiyaniye got min ji bo hozan canê aniye got min dilê wê gelek şikandiye got ez dixwazim li hezûra we jê lêbortinê bixwazim yani ruhê Selahattin Demirtaş bi rastî wek pirlanta ye wek micevher e yani li ku derê dizane dilê te bikire li ku derê dizane ji te re tiştekî xweş bê ji pir zane ye bi rastî pir zane ye ji ber wî geleka jê hez dike mêze arê da salekî derbas bû wî dîsa hat ji bo wê pirsê hate Kölnê di şevê da li ber hezara însana ji min lêbortîn xast û gula da min gotum me efû bike te heqa ji min re xebitî te ez kirim wekîl got min jî bîr kiriye te nebiriye xwarinê ew ana min û wî da ew maye Çavî hêlînê ketiye canê hat ji bîrkirin Hêlîn jî ji bo röportajekê hatibû ez qet ji bîr nakim erê ew jî ji bo röportaj ête ji çavnebariya bû tu xeyidî jê gelo na hanê min çi fêm kir min got sergoyê me qirêj biye çimkî em diçûn gunda em diçûn nav çemûra em diçûn nav ewa artık yani star ji me re nemabû em bi şev bi rû dixebitin îja sergoyê min hinekî sankî wer pir şik nebû yani qirêj bû şeş mel wir bû îja ez ji wî xeydî min got belkî yani sergoyê me qirêj ji tenezilê xwe nekir ez nebirim bo an ra ez ji wî xeydî bû yoksa ji hezûtî mesûtiyê çima xeydim xanima wî jî li cem me bû em bi hev re dixebitin xanima Selahattin jî li cem me bû erê ez ji bo min ji wî re got min got ez Selahattin xeydim me da pêra qise nakim ji wî re gotibû Tamam e niha vaya baş e me parantêza xwe girt niha em tên ser meseleya girtina te û berê ku em behsa girtina te bikin ew strana ku em behs kir ya ku tu pê meşhûr bî em wisa weke nostaljî bi bîr bînin em stranê stê goda dibe kerem ke ez kurtiya bixwim biborin دهي وزي بدي هاري مشاشة وتي كبمنا بجنما دوزي بدي هاري مشاشة وتي كبمنا بدارا perişane sedengal perişane dikir gazi dugo xwekê pora serê min û te bi kurbe derbekê dane bavê koralê ay sê gulal binya canê birîndare Haydi babo, vay babo, vay babo, vay babo, ah de babo, ya 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 ya. Gelek spas. mala te ava saet xweş Vay tu sağ ol. mamoste dara dibêje xwezî hemû jinên Kurd wekî Ozan canê rewşenbîr bana Gelek spas. Kem ew xweşî û hebûna dilê wan xweşiya dilê wan e spas dikim. pir peyamên xweş hene pir mesajên xweş hene bi sedan hatine mala wan ava her hebin hevan da hûn jî bixwazin pirsê xwe ji Ozan canê bipirsin ew ê bersiv bide hevan hûn çi bixwazin bipirse mamoste Ez berê dixwazim tiştekî ji wan re bêjin êkî me gudar dikin ez rica dikim ji we û eva qenela me qenela Bedran Dere YouTube'a wî dibêje gerek hûn hemî her yekî 10-20-30 endam bînin divê di 5 roya da gerek hûn têkin 40-50 hezar
جبو خاطره من اگه که هون جمع حز بکن به زمان کردی اف قنالا ما یا یکمینه براستی جید بشم جبو زاروکه و جبو مالباتا و پیش روژا زاروکه ما اف قنالا به زمان کردی هم جی زمانه کی پروفیسیونل دا آخفه دوی هون وی قنالی پیش بخن زاروکه ما هینه کردی ببن زمان کردی زمان اوینه زمان سرکفتنه زمان جیانه زمان کوک و بنگه و ناسنامه ملت کرده دوی گره که هون تشتی احاله خودی در کبن و طبعی که هون لمنو قنالی میشه خودی در کبن از گلک سپاس دار یا بکم ببن آبونه و آبونیتی دا بمینن گلک سپاس کم ایت قنالات یوتیوب مالات و جبو و دانسینات ایت قنالات یوتیوب جهنه امی بحث بکن. بله قنال من یوتیوب طبعی که گره نا 100,000 با اما نا 55,000 آهای. بچه چه ناوی اوزان جانی نه؟ اوزان جانی ناوی منه ناسنامه کیملگا منه اوزان جانی. تمامه. تن ناسنامه تیا رسمی جوسه نه؟ اره. تو بخواستی از کارم مرتا رایت ده. نه تمامه. ایمه گوتنی تش بومه. پاشناوا من جداه پاشناوا من ناچه اما من نخواست از پاشناوا با خوراکم از پاشناوا مالباتا خو هست کرد هوزان جانی ناوی منه خال دوی چما توش خورد بیجی هوزان امگو کملگا من هوزانه ما هست چه بکم قنالات اوه نه لسر اکران اره قنالا من اوه قربان گلک سپاست کن تمامه فادی از کتم زندانی از ما محمی جدو حوالی خو مامه دهلا سوشال مدیا دا جیل دوان مامه دهلا کنسر دا جیل دوان مامه از افراندن هنری پردکم مثلا از سالی که میسی چل هنه بسته چه دکم دافرینم اما دهلا کنسر او از از ویدری رزیل بومه ما مستجانی رزیل بوم چونکه از هنده بومه آبونه از ویدری بشهدیه و ها از بوم آبونه وی گلک سپاس کم وی تصاغبی وانا برا هر کس ببا آبونه قنالا من تشتاکی جینا ببا نبن سپاسی جوان را لی قنالا جبو زاروکی ما جبو زمان کردی جبو زمان خوبیش خم ترمیه مکاکی بدرن مالاتی آواته تشتاکی پر خوش کود حقیقتا انسان ما قنال ما المالی خواه وکن صرف دنگی ما بگی هجه دنابا مالی دا بلاف به بکه و گوه زاروکان او جی بسه جبو پیشی لاسیمیلاسیونه وره گرتم اینن وره مثلا ما استم ده بیجم ایمه ویدره میسیونا ما وظیفه ما صرف نه اوه خبره کی بویره کی چی بیه اموی راگی هنن تماشاوانا درده ما صرف نه اوه بلکی سدی ده مسئله اما وقتی دین يعني باستقرار ام في قناه پیش دادبن جبو پیش خستنا کردیه پیشی گرتنا اسیمیلاسیونه ادبیات کردیه ام دبن ناوگینه کی یعنی آراج ناو بنکار دنابر اوزانین خواه و ملت خدا مثلا سیف نوچه جنه بنیرن ام نوچه جانه پیشکش ناکن ام دبن ناو بنکار زنجیر چید کن پره چید کن باشه ما مستهمان ام بدومینن تو هاتی ترکیه جبو هلبجارتنان یا جبو مسئله دن به شکل کی تفاوت تو ردا هاتی گرتن دعو چیه جبو چه تو هاتی گرتن اما وسا کنکرت خودی ما مسته اجی نزانم از 2 هفته ده هلبجارتنا دا خبتیم هفته کی ادنه مرسین ترسوس از خبتیم به پروین بلدان را او جگلوی داری بود پشتیوی الوی داری گوتن بداری تمام ایجاد تو هر ادرنه پشتی مشاندن ادرنه اچوم استنبولی چوم ادرنه اچوم ادرنه از 7 روزی الوی داری بوان رخفتی از تشتکی بپرسم اوزان جانه تشتکی بپرسم نه وقتی تو زندانی دا بیل سر نویته اوزان جانه سخته درکت نه از آنها چه و بزنبم تو کی جانی تو اوزان جانه یا حقیقی یان اوا سخته آنها تونه نه وگو هم اوا سخته از شو امین تو یا حقیقی از یا حقیقی موالا از حقیقی متوی گوتی مخوا تجمیل کری یعنی من خوا عملت کریه
گوتیه مخو آقاسا جوان کردی عمری خود پر جوانه او از عمری ممزنه عمری وی جوانه و از الکوه از همه 15 سال زیده جیمستره گوتی مخو تمثیل تمجیل او زمان آلیه کردیمه باشور او بین تمثیل ام جد بینی اپراسیون سرچپا بخواده مقد خو عملیات نکردی ساده که بدرمان کیسکی سرچپا هنیا ده حفظه ده هر حال از پری گریام مرو راست بیجه جا آبا کیسکی سرچپا من رونیا مدگرده چون دکتر گوتو کیسکی سرچپا خوشی کی گوی بوته باش بتوی هرم ببینی او روشون دا مگوزلک ندایی برچپا خواه اوان کیسه که پشت چاوی من هر کس جید که خیلی وی توبه اشتر بیشم سر چاوی مدا اکتونه استاتیک تونه. ویا لطفك إلهية ولا گونه حقیقتا اوزان جانه افتشت کتود بیشی لطفك خزای الهیه خواده دیاری دایته که خواده تو بدو چی کری شانسی کیه صاحبی ولا جانا جمرة دنويسين دبي بس خو عملت كي بس خو توبس تشي كان سر شعبي خو بخونا الشهيدة من سر شعبي خو تشتكي ناكري انا مريض دي جام هبدو جاد بي هبال مش قاغوني تاجرتي ولا تفع عملت ناكري بوتوكس اما از بیجی بیجی اما يجي اوكي خواده بده ماري اوكي تبيجي او خواده دائما الحمد لله çok şükür خدا را خدا بده هر کسی از خود یعنی ممنونم داینا خدا هر تشتی خدا کاری بو پر من خراب جی چی کت کاری من پر خراب جی بکت کاری من پر قاشق جی بکت ابا داینو استندنا خدا الحمد لله شکر خدا را شکر دکم اما از روزه کی جی ببم پنج سالی از بلکه ازی بکم یعنی از نو من ناکم بلکه ازی بکم اما نه دا پر جوان نه البته هم تشتنه نه دستی مروواندایه مثلا مرو دیا خوان کاره هل بجیره باوی خوان کاره هل بجیره مرو جواکا کناف داتی دنیای مرو نکاره هل بجیره مرو فیزیکا خوش نکاره هل بجیره نه دستی مرو فیزیکا خو اگه ما فیزیکا خو بس مرتا بلکه جسدی نودی خو بخصنا زلام یعنی نه فرق من دیو باوی مجمع هست که نه دستی مریادایه جبر کو نه دستی مریادایه انسان فیزیکا خو نه عجیبینن بچن خو چیکن ایمن از حرمت نشانه واندم ولا از پر حرمت رای واندم دبیم یا بلکه پیش روزی دا اشی خوب بکم یعنی چی مانکم خوشکون پر تشکیل رنده یعنی اش خوشکونی بری هر تشتی اش خو حز دکم از خوازم از پر خوشکم از خوازم از چونکش خو حز دکم گیشتی هدف خو و خود دیاریه کی دایته تو پر خوشکی تو پر لهواتی و ملت کجی بته سر بلنده کو تو اوزانوانی زور سپاس خوشکبونا سر چواجی پر مهم نینه که بدرن خوشکبونا کو اخلاقی خوشکبونا زانبونی خوشکبونا ایدرولوژی خوشکبونا درستی بانا گشتک به هفرا خوشکن اگر که او گشتک ساغلم به داویج سر چویده تو باور بکه باشه حوال جیل بندینه ام هم اشته بپرسن او بیواجویا تیا زندانی کرنه تو کتی زندانی تو چوا هاتی مثلا چوا تو سینور در باس بی تو لسر سینور هاتی گرتن یان وانا هاتن تلدره کیدن گرتن نه ما مستقیم لأدرنا حل بجارتن خلاص بون ام الاتوبيز خسار بون او شاب جي أدرنا نزيكي 2 ساعات دور گندكي هبو ام چونوي گندي دعواتكي مشكلة هبو قلت انتو ايرو واري دعواتي دا كلام بيجي قو چار حب آداي ما يشتيني دا خفر ام قشتك بهبرا الاتوبيز صار بون چون ام شبكة حطاني وقت دعواتي جي ما او که بیلدری خو گبلاف کرن ام چونه مالا ام چونه قاوا ام چونه رستورانتا ام چون گشتکی گریان پشتی ایواری ساعت 7-8 از چون گوتو ساعت که کلام بیجی امی هرن مگو تمام از چون کلام دعوتی من ناوی دعوتی از ایتیدات چه سیاسی بیجم دعوت بو ما کلام دعوتی کلا حتی من چپکی پرگوانا پر چپکی دلیسته ما کلامی ما خلاص بو ام جاردن گو اتوبیزی سار بو ام هاتن ما صحتك يا مرن اذرنا للدهاركي بلند قلوبكي اسكراها بو تشتكي تنابو اوتوبيز مشخ لو يدري سكني اوتوبيز دستي كده ها او كابو لامبه بو هاد برداني
از پیشی zaten رونشته بو دست کناندن مگو روتین کنترل نرماله ولی امدان سکناندنه گو خوزان جانه ایشه نیوانی میه جه کرم خوب بیابه ناوی من خوزانه he harfi o nine لبرا اوزان تنویسیه هوزان ایجار از گرتم نزدیکی 5 کس اتوبزی دا بو کس به مرانه ما گچون از تنی ممنور از حتی سویلوی مام بلکی ست دستو دا اسکر زیده بو منه دیتن چونکی پر بون پشتی وی سبی وانا 4 حوی دن هاتن او دبیجن ترور نزانم چک terörle mücadele. ترورla mücadele 4 حب کس هاتن آیری مکرنه عربکی و شخو دستی مکلمچه بو و جلی کردی تنکی صحنه لسرم بو 45 درجه گرم بو لوی درکه چنده که منی آها پچوچک هبو کسک بو پچوک بو مدابط ها اشتی خو ما اول سر ماسه هیشت دهندره ویدا $300 من هبو و پاسپورتام بو تلفنم جی تو نبو تلفنم یا وی داری بو 3 نمره تدا قید کری بو 3 نمره و نمره شتی دا تو نبو یعنی او یه اکران جی نبو او تلفن بری ده اها چه دو بیشتمانی پچوچه که بری اها قاپاقی وانش هف راد بو Motorola bu. اری آوانا بو او بود چندیم دا از چوم صحنه هاتم او چندیم سر ماسه مگرد کتا استی خو دو اتوبیزی دا وقتی از پیا بو اوی جندرمه جمستاند او چاوش بی با چاوش بی نامیان چو بو پولیس نبون اما گسگر بون اوی جمستاند و دری وکر بری عرده دا دادگو قی سانکی زانتش که دیدای شوک بوم مگو پاسپورت امنه $300 منو اواش تلفن امنه من کردیه یا بداری مگو تلفن آلمانیا من آینه من دی چهر بالا کرد 3 حب USB درکت USB yani flash 3 حب فلاش درکت Tamam. فلاش هکی کسک بو دو جرش بو از شوک بوم مگو بانا علاقات بتونه. İtanına علاقات بتونه. نه توبه نه یه نبو از مگو چاوش بک مگو ولی با یه منینه مگو یه $300 میزم قط مهندری چندش میز نکیری مگو جوار ردیم $300 تیدای مگو پاسپورت آمد تیدای کیملک آمد تیدای بانکا نمار آمد تیدای بانکا کارت آمد تیدای مگو وکی دن تشتکی تیدارتنه Tamam. و 3 فلاش شی درکتن Flash disk tida çe hebun ki? Çe vazani? تیدا چطور نبون کی Tiştên rêxistini tiştên serkurdan bû gelo? همین تشتیدا هبون تیدا چه هبون تیدا او مثلا از چوبو مچی ام وقتی دچن هبال جسر ما تلفونا ماکینا همین تشتا دگرن تو نکاری تشتکی بخورا ببیچی تشکی ورتونه هبال دزانن ها دنگی مترگشتکا yani tu وقتا دچی قندیلی لسر ته نه تلفن دهیلن نه ماکینه دهیلن ما تو بخوشی بلکی دزان تشتکی ناهیلن sadece جلیته دردکنه hemen جلیته جی کنترل دکن نته دکن تو ورد چی جوره من fotoğraf nekşan diye fotoğraf لوی داری دکشینن امناک شینن fotoğraf منو قرا یلان تدا fotoğraf منو جمع باید تدا من راپول نویساندن Baya tişta tedbîjî iddiayekî pir skandale. Yani hem birlikte komplo hatiye çekirin. Ez nizanim hemî tiştê salê da em dinivîsînin mesela akademiyê da em hunerê dikin mesela me aqasa huner kiriye me aqasa kar kiriye me aqasa şixul dikî tu rapolê xwe dinivîsîne yani her karmend sal dawiya salê rapolê xwe dinivîsîne mesela vê derê kî dewletê Almanya da dixebite ji finans ham tê wan rapolê xwe dinivîsîne ava rastiyekî ye
مجد آکادمی را راپور نویسی مبی کاری کریه ممچونه وی کنسری ممچونه وی کنسری ممچونه وی تلویزیونی اما نه گشتک bile تیدا بو Yani vaya komploya, vaya اره xefet وای خو itaati یعنی çi. وان تشتا نویسیه یعنی افتشتانا گت تیدا بونه شوک بو وحتى هذا الدعوات هذا دليزم هنكي هبال كلاكي من مرة دليزن أو بلاتي دار كاتن يعني تشتا قوتو بانا ناس كيم واسقايا كي ناس ناكم قلت فياجي ناس تكي مقو ناس فيجي ناس ناكم تقولي تو Ki في ناس تكي مقو از في ناس تكم أبا مراد قراي لانا أري وازم مياك تاني قبول كر mamoste çawa çawa insan hene işte heznakin dixwazin tu werî girtin sebep çi ye? Çima yani? وده Yani دماكي جارك مرو وان برسا جوان بپرسه مرو جوان بپرسه قالو چما قالو از هاتم آلیه و یان از هات فکرم از چون جبوی سلحاتین دمرتاش سلحاتین دمرتاش برز ده حبسه دا بونه از چون آلی کاریاوی بکم عجبا جبوی من مدانگرتنه یان جبوی سلحاتین دمرتاش چون خاوتین جبوی سلحاتین دمرتاش مدانگرتنه اف دو تشته يعني جبو ما erê كيتاني بو من 3 سال و8 ماه زنداني ضمام السالة كي جراهين مام 2 سال جكاتشا ماما ما بدالكي برغراندا سوجي ما تشبو از نه قادرو ما از قادرو نبو ما از ساده چاند و هنری دا کلاما دبیجن يعني از قد نبو ما قادرو پککی راستي نبو ما قادرو erê nane قادرو ejdan زاني tune چیه bî erê ایه قادرو هر رو دچن کس نایگرتنی چما از چما از چما از yani wextê ku biryara te ya serbestî hat dayîn û paşê dîlan hat wê derê keçate hat wê derê hûn her du li wê derê rehîn hatin girtin. Dîlan ji bo te از hat ده حبسه دا بوم دیلان هات دیتنیا من هات ورد دیتنیا من هات گرتنه tamam. Paşê wextê ku hûn serbest hatin berdan bi kîjan şertî hûn hatin berdan bi şertdan serwe. من شرط من آلمانیا و ترکیه به هف کرن مبردان شبکی ساعت 3 شبه دا و مبرن آبت نابا اورمانه کی من ور بردا از نورمال نه هاتم بردانی تو کاری جابوکات من پرسی تو کاری جهاد پی بپرسی نه دم پارتی تو کاری جوام پرسی به شب ساعت 3 شبه دو اسکر هاتن از ده هجره کی سنگرلی اودا دبیجن از ده هجره کی تعریدا دمام مجوی داری گرتن بر نابت نوا اورمانی نوا دروا از نورمال محکمه دا نه هاتم بردانی ما مسته ملت رنچی روکی نزانه چونکه حتی ها تو کسی نه هاتیه چیروکا بردان من گرتن من تو تلویزیونی نه هاتیه جمنه پرسی ساده از وقتی چرا تو بردانه بارش قاسه 5 دقیقه لسر تلویزیون زندی 5 دقیقه ما آخفیه دجیوی تو قناله کی کردان نه هاتیه نه گوتی جانی تو چرا هاتی گرتنه تو چرا هاتی بردانه تو چما هاتی گرتنه اف چه فلاکت بو هات سری توقیزاته و چما دولتا ترک و اگر چما قصه işkence خراب بتکرن چما تکرن هندور حجره کی تعریف تنیشتن دبی بی حسابی مرو بپرسه تو کرده کی تو قناله کی نه تجمع بپرسه نکریه و سر هات گرتن سر هات گرتن جانی نه هات یه گرتنه نورماله هات چو هکت حبسی و گیری هات Wextê ku tu derketî Adem Karaçoban bi te re hevpeyvînekî çê kir ez wî zanim ama rast e نه televîzyon از وقت البر نبوم نه از ترکیه بوم مرات شکر لتركيا مرات شكر لفرجي شكر نه از بو قناه دبيجم بو يوتيوب نه erê ama pir heyf e ew qas rojnamê me hene نه televizyonê کس me hene çawa mümkün e ku çîroka Ozan Canê ya girtina wî 4 salan zindan salekî rehîn girtin tevê keça wî rehîn hatine girtin wê derê û pir bawekî sosret girtina wî wekî komployê jî awayê girtinê û awayê berdanê mesela awayê girtinê te hinekî behs kir tamamen komplo ye çawa serbest hatî berdan mehkeme çî bû tu hatî berdan نه ji نه te birin orman نه danî نه از دو هجره دا بوم من دو هجره دا از 58 کیلو کتم 37 کیلو من مكتوب نویسیج مرکل را مگوت از انتحار بکه مکتوب انتحار جی
mecbur بدن konsolosê çünkü ez Almanım. Yani nasnamamın Almanı. Zani. Mektup şandın konsolosê, avukateki konsolosê hat, ne hiştin avukat şi vereceğim. Çünkü ez rıziyabım daha. Yani li bermerin ne bu. Rastî el bermerin ne bu. Wekî iskelet ma bu. Alman artıxwan û Almana Merkel wexta ku mektuba me digire û li Avrupa Birlîği toplantî çêdikin li Strasbourg û qerar didin artık ew Erdogan çawa rengî bi hev dikin ew dara wan da ma dibêje gerek îşev hûn vê însanî berdin. Deh roberê mehkema min çêbû û gotibû tutuklanmanın devamı. Yani tu devamlı tu têda bî. Piştî deh roj şûn da bê mehkeme bê tişt Dışişler Bakanlığı Almanya hata Enkarê ew şev û radin bi şev jî saet 3 şevê du cendarme hatin min ji hujra min girtin birin avêtin derve. Min were berdanin. Ez were hatin berdanê. Çîroka min tu Kurd nizanin. Ez çawa hatin berdanê nizanin. Ez li wê derkê bi rastî nava ew dibêje ew ka dîna li wê derê ye. Xestexanekî dîna li were. Me avêtin Baxçewî. Ya Bakırköy. Erê Bakırköy ya dîna. Di Baxçewî jî mezin bû. Me avêtine nava were. Ez wê derê nas nakim ya. 4-5 sal di hundir da me. Ez zaten wê derê nas nakim. Ez nîvê şevê yani ew hûn dikarin malbatekî amedî heye hûn dikarin ji wan bipirsin kitabekî destê me da bû yek kitabekî bi me re di hujrê da bû ew ji hevalekî me da bû me di wextê me birin çûn kiribû binê çengê min wextê kardiyana ez kişandim birin ew kitabê da min got ji te re lazim dibe ew kitab li ser telefonek numare nivîsandî bû numarekî malbatekî Amedê bû ama ez nizanim tew kî jî û yek li wê derî derbas bû saet 5 û 6 sibê bû. Ez çûme cem giriyam me gote tulimekî spî jî li me kiribûn te got qey ez dîn bûme ji hepsê reviya me. Li wê çaxê korona bûya tulimekî spî jî li me kiribûn îcar xel ji me di reviya ew mêrik hat ceme me gote ez mehkûmim ez dixwazim tu vê malbatê bigerî vana kînin tu lê bigerî birawera me bigire ne perê min e ne telefona min e ne tiştî min e me got tu li wan bigerî wê pere bidin te mêrik xwedê ji te û mêrik razî be mêrik geriya malbatekî derket jinekekî berê îtiraz kir got tu canê nînê ji min re hêrs bû piştî mêrî wî telefon girt ez giriyam me got xalo wele ez canê me me got saet 3 şevê me avêtine vê derê çolekî ez vira nizanim kîlere ez çawa bikim ez nizanim ne perê min e ne çekê min e ne telefona min e ew cî tu dibêjî çole di aynî demê de nexweşxana dînan bû yan ew derekî din e baxçe nexweşxana dîna gil kêleka hev e ma hepsû ew ka dîna li kêleka hev e Bakırköy hepsa Bakırköy hepsa dîna na nexweşiya xana dîna nêzîkî hev din êkî li İstanbulê dizanin îja baxçeyê wî gelek mezin e ê darin gelek mezin e niha erê pirsek heye dibêje weke jin weke dê weke hunermend jiyana te ye li zînanê çi te girt çi dat te Zindanê da ew du mehê hujrê na ew gelek tişt me girt mezû girt aqil girt bedena min girt hestiyê me girt xûna me girt her tiştê me girt ew na lê wekî dina di qoşê de bû wextê ez wê derê gelek perwerdê bilim elm yani elmê bûm ez hinê îdeolojiyê yani ka ez bêjim her 6 meh em li ser tiştekî dersê digirin yani ê fen ê matematîk yê tarîxî yê dîrokî tu çi bêjî îdeolojî siyasî hetanî çend dewlet çend cara ketiye şer yani di her awayê dunyayê da di xalîta dunyayê da her 6 meh li ser dewletekî em perwerde dibûn
Yani hevalete ile zindanê û nava xwe de we sîstemekê perwerdeyiyê da bû dest pê kirine wisa. Sistemekî perwerdê têda heye, xwendin û nivîsandinê têda heye. Tu têda perwerdiyanê ez bawer nakim ki di fakûltê Almanyada jî, di fakûltê Tirkiyeyê jî qasê zindana perwerdê giran hebe. Ez îna nakim. Zanebûn û bîlim hebe. û min wê derê çi girt, min du pirtûk nivîsî zindanê da. Min di zindanê da nêzîkî 40 gotin û müzik helbest çêkir. Min di zindanê da di vê hêlê da min gelek tişkirt. Lê di hêla ku di hicrê da ez gelek ketim. Psikolojik ketim, bi beden ketim. Yani insan tik û tenê tariyê da di nava işkencekî sistematik gelek zor û zehmet e. İnsan Wî jî bide hatta arêkî. servenekte. Hicrat te û hicrê yê dinêna gil kêlekê hebe, ew hiciyê hicrê ji qewişa pir dûr e. Ew korîdorekî pir bi serê xwe cuda ye. Têda kamera ji tune, bi serê xwe cuda ye. Kî têkeve wan qewişê bi tenê, yani hinekî mirîn e, hinekî wî sağ dimînin. Ji xwedê de sağ dimînin. Ona gelek cihê zor in. Ewî ez hinekî hêla psikolojî de xistim. Pişa Ew dengê ku ji wan hicra qêrûn û zarînê ji wan hicra tê îşkence, zaten ew bi taybetî bi serê xwe ew bi serê xwe îşkencekî mezin e. 24 saeta qêrîne, zarîne, girîne û wehrîne. Yani ez karim vî bêjim. cihê tu lê bûyî tenê jin lê dimane, koğuşê Belki- mêran dûrê we bûn. Na lê bi şev saet dibû sisê nêzîkî 400-500 esker kevin qewşa. Hemî qewş, hicre, tebahî, her şey. Devleta Nasıl? te vî navêje, eva rastiyekî, çîş hepsê dertê vî navêje. Bi ro gardiyanê jin têne. Bi ro gardiyan têne, rast e. Ama bi şev esker têne. Tamam. Ez bahsa hevalê wê girtî ê mêr dikim. Koğuşê wê mêra wê jina ji hev dûr bûn. Na Mesela ê mêra qel wê mintiqê tune. Na. Ê mêra li wir tune. hûn derdiketin gerê hewşa zindanê mêr jî nedhatin ve hevû du qet nedîtwandirin. Na ya Bakırköy li wê derê qewişê mêra qet dîtin tune. Yani li wê di mintiqê da tune. Tu dikarî bipirsî. Qewişê mêra li wê mintiqê tune. Tamam. Pişa bi hewdana Jêra dibêjin navê wê derê çi yê zanî? Divê Bakırköy Kadın Cezaevi. Yani ê mêra li wir tune. Ê mêra li semtekî İstanbulê dinênaye. yani zindanekî taybet ji bo jina hatiye çêkirin. Boy jinayê nêzîkî 2700 jin têda bûn. Nêzîkî 500-600 zarokê piçûk têda bûn. Mamoste ew cî tu lê dimayî koğuşa ku tu lê dimayî tenê meseleyên siyasî bû yan jinên ji ber meseleyê cudayê edlî jî hatin wê derê? Na zanî çawa ye kekê. Her koridorekî nêzîkî 27 qewş têdane. Koridorekî 4 qewş aydê me bû. Di koridorekî din de jî 2 qewş aydê me bû. Yani em yê vê qewşê û qewşê din jî me hevdû nedidît. Em sadece êkî her tu di nava kîjan qewşî da bî heval li cem te min tu wana dibînî. Di qewşekî dervê te tu nikarî wan bibînî. Baş e em ji zindanê derkevin mamoste bila ruhiyeta me hîn xira nebiye em jê derkevin. Tamam. Çi hat serê te selametî be derbasî be hêvî dikim carekî din ne serê te jî me jî serê tu Kurdekî. Vê derê em tim aynî tiştî dubare dikin. Dava Kurd û Kurdistanê ji çarçova suç derkeve. İnsanekî me ji ber vê dawê neyê girtin. Hêviya me ew e, mücadela me, têkoşîna me ew e. Niha em tu kes naxwaze were girtin, tu kes naxwaze kes bimre. Ez bi xwe pir qarşiyê mirinê me. Her xweda rif daye xweda rif digire. Lê hinekî tişt henin bê mirin bê girtin jî nabe. Ax qelenê xwe pir biha ye. Ax ji ber ku qelenê xwe pir biha ye,
قال نوی خونه، قال نوی گرتنه، قال نوی اشکنجه، قال نوی ظلمه. لیدوی امجی دوان مرجو شرطا داد برخو بدن امجوی آخی آزاد بکن. نابکو اموی آخی ما اقصا بدلکی گران دای 1000 ساله اموی آخی جی تسلیم خلقی کن. نابه. ایکی نه مدیشین اوه، ایکی مدیشین زندان و اشکنجه و مرن و کشتنینه. آخه. مامۆستا تۆ هاتی بەردان پاشێ vegerateya Almanyayê gelekî çetin bû zehmet bû ne? Piştî ku me berdan hatine min Almanya zaten milletvekilî Almanya ge hatibûn, televizyonê Almanya ge hatibûn, wana qet min tenê nehîşt. Bi rastî jî dewleta Alman, milletê Alman, milletvekilîya Alman, televizyonê wan, gazeteciyê wan, yani ez bêjim wextekî me berdan belkî 5-7 televizyonê wan hatin. Her mehkemeyê de hatin, her görüşê me de hatin. Konsolosa Almanya bi rastî jî xencê ew 2 mehê ku me kirin hicrê ew qedexe bû. Kirin nekirin îzin nedan wan. Ew nikarin bihatana. Lê wekî din her hefte serokê konsolosê ji Enqerê dihate İstanbulê û tevî 10 heyetê dinê her tim dihatine dîtin ya me dîtin. Yani ji walê da Alman pir min xwedî derketin Tu duwê. hatî Almanyayê paşê li Almanyayê piştgiriya psikolojik dan te. Mesela psikolog te reşandin, Ya teşandin psikolojî dan min û ji me re hemî koktêlê ku hemî medya wan beşdar bûn li me birin parlamentoya Berlîn min meclîsa wan da qise kir. Min li vê derkê belediya Kölnê ji me re resepsiyonekî pir mezin çêkir hemî adem qara çoban jî hatibû gelek jê re spas dikim li vir silavê xwe jû re ji dişînim. Di wê dema me da ew gelek li min xwedî derket bi rastî jî. Ez gere emegê însana ji bîr nekim. Di dema girtina me da adem gelek li min xwedî derket. Ew ji wê çaxê hatibû wê derkê yani Almanya bi rastî de her hêlî da alîkarîkî gelek mezin. Dan min hela jî yani hela jî didin. Alîkarî hela jî didin min. Wextê tu li zindanê bûyî Ozan Canê ya sexte derket. Bandorekî çi wal te kir? Te çi wa bihîst ku însanekî li ser navê te derkeve sahneyê digere û Erê ez wê çaxê ez pê nehesiya me ez nizanîbûm. Ez hepsê da dîlan nexastbû ji me re bêje. Lê dîlan li vê derkê gelek tişt kiribû. Derketibû televizyona û bang li hikûmeta Kurdistanê kiribû pêşî lê însanekî ha bigirin. Yani diya min hepsê daye derdê me giran e hûn çawa vî tiştî dikin. Gelek spas ji dîlan re dîlan wê çaxê bi rastî pir li min xwedî derket. Îjar wê çaxê ez bawerim kekê şer û remar jî pir alîkariya dîlan kiribû, biryar kûtî pir alîkariya dîlan kiribû. Herçîkî di wê meselê da alîkariya me kirin, di hezûra te de û ji hemîya re zor spas dikim. Ser wê meselê sikinî niha mesela min û wê em di mehkemê da ne wê cezayê girtinê girt. Niha jî cezayê ku aborî me lê vekiriye gerek tazminat. Tazminat. Niha jî cezayê tazminatê heye. İnşallah ez ê bi ser bikevim û sê heva avukatê min va salekiyê tê da dixebitin. İnşallah hek hukuk Ama çi tiştekî balkêş heye. Ozan Canê tiştekî balkêş heye wextê tu li zindanê ev kesa ku ser navê te derdikeve min bi xwe jî temaşe kir ez jî şaşmam pêşî min got belkî heneke. Min got belkî vaya dixwazin şov bikin. Ama min dît ku televîzyonan jî rê vekiriye. Televizyonên Başûrê Kurdistanê heta hin koserê Dem Partiyê de jî qasî ku ez pê hesiyam ew derketiye ser sahneyê. Mamoste di hemî şahiya da derketiye di şahiyê partiya da. Di sersalê partiya da. Dem Partî nebû ama şevê HDP de jî derketibû. Hatibû Berê şevê HDP da çûye Mêrdînê, çûye Amedê gotiye Hozan Canê me Hozan Canê ji bo HDP ketiye hundir de were ez bêjim çi yani. Mamoste ez bêjim çi temam Başûr keçik ji Başûrê bi eslê xwe bavê wî ji Musulê diya wî ji kes nezan Hewlêrê ye. Keçik. û keçik jî nîne yani bi xwe xortekî kirine keçik. Ez kimlik û nasnamê ku însan çi kimlikî li xwe dike ez rêz û îhtiram dikirim. Ew soruna min nîne. Li hemberê min keşkekî heye.
نها سوجه کشکی جنینه او انسان کی وی کشکی در خستن شوی خوش را چپک دان دوی مرو وان سوجدار بکه او انسان کو در خستن پارتی خود در خستن شاهی خود در خستن خود دوی گره مرو حساب جوان انسان بپرسه جبو چه جانه یا وکر هندور هنتر نبون و 40 سالی دپشتی 40 سالی شوندا و رابو هوزان جانه کی سخته چیکر یعنی عدالت و حقوق اف بو یعنی جانه کیه یا انسانه که جنه که کرده ده نابا و ده هون 8 میلیون کردن جانه یک جنه که کرده کت حبسه کت زندانه یک بناوی وی چه بو هنه را مگه پلی بک گو از جانه مدگو جدیلان را گوتی که چامنه یعنی تشتی ور جنه که آنی زمان ام به حیرت و محتل دمینم از وقتا ویدیو و ناکم از بخوش شوکتم دبیجه دگر من دبیجه 5000 چک 5 دفتر یعنی 5 دفتر دبی 5000 دلاره دبی 5 دفتر امریکی شبکی من از خوزان جانه مدبی یعنی تشتی ها راستی از خوب پر ایشیم پر ایشیم یعنی بان انسانی که بی درخص صحنه دبی او فیدی بکن از چه بیجم انسانی مکرن حبسه دبی او فیدی بکن از چه بیجم ما مسته ایجا ایمجی ما مستماش بده کرده دبیجم گلی کرد می خواهدی داری براستی هم همی هنرمند یعنی گل می خواهدی در نی امی وندابن امی اهابن تره بنابی من همی تشتکی 17 سیدی من نابی مجی درد خه فوترافی مجی درد خه دبیجو هوزان جانی و فوترافی خلیت خه دبی بانا یه منن گشتک یعنی با گهنن گدستی میدان یعنی با نه ازیکتره نابی جمعه ایجا سوجی وی نینه ایکی وی آنی وی مرحلی سوجی وانه از دبیجم بان دولت شمت چه خواسته اول سر اکران نه اوه نه اوه بله اوه کوفیل سری توی اوه کوفی از و سرحدیه ما او کیه ما بلیه یا برا لبجی بیت یا برا دنگی خوبا نه هنکی انسان مثلا کمال آمدی هی وک شوان دویجه نه اما دنگی ویه نه دنگی شوانه گوریا وجی وک خودی وک شوان دایه از ریز حرمت و احترام دارم ایجا اوه کچک دنگ تونه یعنی نه دنگی ویه همی کلامی من پلی بک دکه دو دیسا یکیش مرا تلفون کریه دویجه ولی کلامه کیته ام دخوازن جوی را کلیب چیکن دبیجه تو ایزم بدی برا او کلامات ته گوتیه ام دخوازن جوی را کلیب چیکن یعنی توی بید چه مسری خوار یا اوین دنگی منه چما تو جوی را کلیب چیکی قاردشم هر جد دنگی وی را جوی را کلیب چیکی ادوی ما چه دبه تشتاکی ناوه دبی ما برا کلامه کتیش خورته که کلیب قاسی کو مفهم کرد تا داو وکریه تو درکتی تا داو وکر تا داو قزنش کرد ج محکمین باشوری کردستان تا قزنش کرد نهاجی تو دوی ادعای دایی کل سر ناوی ته لسر ناوی هوزان جانه پر پره قزنش کریه درکتی صحنه یا و به معنویت تلیستیه به رومت تلیستیه به اعتبار تلیستیه و توش دبیجی از دعوی آبوری لیوت کم و روشوی آبوریشی کلک باشه ما مستچی دوبای مد سال 2017 لدوبای عفرین رنگین مد برجا العربی دا چیکر او جی سپونسور و سیدیه سونی موزیک شمرا سیدی چیکر بو سپونسور و جی شیخ دوبای بیه ناس ناکم او سونی موزیک تزانن مجی چلوه داری کلیپ چیکر ناوی کرک احمد خواده جی رازی به اوی آلی کاریا مکر همی او جی سپونسور بو ویجی آلی کاریا مکر وی کلیبا ما چیکرن تر دوبای دبی با ازم دبی ازم لوی داری 3-4 مهات خوات گلک پریج دگره پشتی کی پید حسن او سخته او دروه یعنی تشتی پر عجایب تشتی پر سوسرت چی بیه یعنی هون جانی پرچه دکن یا گرک شکر بکن جنک کرد سرحد درکتیه آقاسا به فداکاری به ازیتی به فقیری به حسیری به تنبوم جارنم به برچیبونه و چند و هنرا کردی به نینکی خواه آنیه به مرحله ده شورشا کردستان ده هری که یه آلی کریه اوه
ودبي مرحله دا قالي قريب يا امتى في ظلمي لكن يا Tu çi cem كوني خب rayedarên خناينم Bakurê از Kurdistanê? كوني خب خناينم براكاس شاش فهم نكي Tabii ki. zaten gune mi gıgırtını gune mi tuni kez gune خب خبينم Ha, rast. اما از دبیم جبو چه از حساب دپرسم جبو چه جانی حقا هنرمند هن و یک تقلید تا یک آدم بکره ات حبسه دا بوم نه گو جانی دلودینه و ات حبسه دا خوب کجه و 1500 هلبست گوتیه نزدیک 500 هلبستی وینن اوانا چما گبوشی هرن او ذاتن خود کجه امی جانی کی تکنه دو ساوی ما کردستان آوا کر ما کردستان آزاد کر ما کردستان ستانبیه ما جانی کی آوا کر yani tiştekî sosret di dîrokê da di dîroka dünyayê da meriya jinekî sax mirî nedaye raydanê meriya yek nekiriye dewsê tu ne mînakekî wî heye birak milletê Kurd ji min re bîne ez ê ningê wan maş kim mînakekî wer heye di dünyayê de ji min re bîne tu ne hemî kilamê min tiştê min giş xwe ra kiriye klîp ji xwe ra dibêje serok û rêber ji jê re hat çepka didin yaw Tu çi xwast ez wê bipirsim Hozan Canê tu çi cem rayedarên Başûrê Kurdistanê te ji wan re kir çi cem kî te ne goya eybe şerme tu ne çi wan televizyonan mesela televizyonan televizyona Rudaw televizyon qet ne gotiya Ozan Canê bibore Gotin tamam gotin ez nikarim rabim gunê wan bigirim hemî berbûsyarê mezin mesela ez televizyona qade pêda axivîm televizyona 24 ez televizyona Rudaw da zindî derketim ji min re giştika ji min re got kekê nêçîrvan bigire hetanî yê dinêna giştika son xarin got em hay ji vî meselê tune zaten min jî fêm kir yanî nêçîrvan radibe vî tiştî ancak mesele dünyayê meselê Kurdistan ve meşgul e PKK li Çiyê da ancak di şer û dew û di şoreşgeriyê da meşgul e ranavin vî tiştî ji bo canê nakin ez nebawerim hinekî ez di vî baweriyê da me mîtê Îranê mîtê Tirka istihbarata Îranê istihbarata Tirkiye istihbarat hinekî çend kes jê başûr bi destê van insana çêbiye yani serok û rêberê Kurdistanê naçin canekî saxte naynin jê re çepka nadin ez ne divî bîr û baweriyê da me lê istihbarata vî karê xwe kirin ez dibêjim çima canê hey mala we şewtîno we dikir barî we yekê din bikira we çima canê kir we yekê din bikira arkadaş ez jî vî dibêjim awanê kirin bila yeka din jî nekin êde bira yeka din bikirin ez di zindanê da min bela xwe tî bira yeka din ji têx sana dewsa wê bira wî jî bela xwe ji wer bidî tem çi bikir yani jina Kurdistanê jina Kurd bi rastî şêr e ew bi tiştê van piçûk û bi îftira û xastin navê jina Kurd xirab kirin xastin navê jina şoreşa Kurd xirab kirin xastin navê hunermendê jin Kurd xirab kirin yani wan jî gotin em bikin em ancak divê keşkê da vî tiştî bicîbînin em bikin mamiste dîsa pir peyam hene pir xweş tiştê gotin eger tu bikaribî newestiya bî eger tu ji me re stranekî bibêje paşê ez hinekî fikrê te siyasî bigirim û pir xweş dibe ka eger bikaribî eger newestiya bî stranekî ji me re bêjî Xwedê neynikê min dirêj neva min ê li saz xista kilamekî bigota ez neynikê min dirêj nikir mesela yekî ji me re gotiye ez bi xêra dengê canê ez bûm welatparêz min welatparêziya Kurd û Kurdistanê bi xêra dengê canê nas kir êdî dibêje dengê canê dibêje sebebî çi ye nizanim ama ez çavê xwe digirim dengê canê godar dikim ez xwe li Kurdistanê hîs dikim bana tiştê mühim in bana hestin bana nayên tarîf kirin ez gelek spas dikim ew hezkirina wî milletê hezkirina wî gelî bîr û baweriya vî gelî belkî aqasa min quwet kir min qewîn kir ez hetan hal ber aqasa dijminê min ne dewletekî ye bi rastî ez niha bêjim xelkê bêjim ma tu bûyî kî yani aval ber çave dijminê min ne dewletekî ye yani dijminê milletê Kurd çar dewlet bi rastî niha cabûne dijminê min ê şexsî jî dîsa hezkirina vî milletî û degera ku didin min hezkirina didin min
از لپیشیا وان دجمنا سری خوناته وینم دیک دمشم از دیکشی بمشم از دیست خدمتا ملت خدامه از خدمتا گلی خدامه ولی پیویس به جبو کرد و کردستان کس قاسه کردستان آخا کردستان جبو من نه باو نه برا نه اولاد نه ریبر نه دنیا kesinlikle kıymetliğine. Beri Kürdistan pişti serok u rêberî ev kamina esasiye. Çimkî ji bo axê ez dikarim xûna xwe jî nabirjînim. Dîsa ji tê kevime hundir hiç xema min nîne. Yani ji bo min Kürdistan pir cuda ye ya. Belkî ji ber wê maqasa berxwe dide. Em ji welatê xwe hez dikin, zimanê xwe hez dikin, ji gelê xwe hez dikin. Em ez aşiqê wî milletê wî gelî wî axê me. Bi rastî ez aşiqê wî axê nebama gelek imkan di destê me da hebûn. Gelek plan û proje ji me re têne. Ez ku aşiqê axa xwe me ew milyar û trilyar li ber çavê me wek batê diçe. Ka ez ji bîr Bûna nekim. welatê min hêcayê zêr û zeynetê temamî dinyayê ye. Birçîbûna welatê min. Mesela ez çûme Rojava jî ez sal û nîv jî li Rojava me. Ez berî ku basa Rojava ez tam datim ser wê. Basê ku basa Rojava kişandina fîlmê hebû carikê em pê hesiya ew çû Kurdê çawa çêbû. Tu ji me re kilamekî bêje paşê em bikevin nava mesela Rojava çend deqe jî em basa Rojava û fîlmê bikin. Ez kîjan kilamî bêjin? Wala hema dengbêjî ama dizanim dengê te westiyat û westiyê jî ama westiyam xwedê. Ez ê hema hindik bêjim înşallah bi ser hev da bînim. Delalê vay delal delalê vay delal delalê vay delal delalê vay delal vay delal وزنمینم لالا دوره شلاو دوره شلاو نلحتنه دوره شلاو نلچینه حفرای من لگرتنه یکال بابه من پیرادای که مستنک شوی برششتنه گاوا چاوه مچاوه دوره شعبی کنی کانی میرا دکوه ازد بهم قنگ ساغن لحياة بدني وزن مينم لورا دوري شولاو دلالي موي دلال دلالي موي دلال دلالي موي دلال دلالي موي دلال موي دلال وزن مينم لورا دوري شولاو دوري شولاو ورمالا بابي من إيماني دلالو لو ورمالا بابي مفور كوري بن إيماني وزيش دوري شيد لي خرا داينم كلا بسوري خرستاني وزيج دلالة دلي خرا شرجيكم يا صورة سربراني قبضيو بابي مقولي لو عدلي كانم يا صورة سربراني أزيب ميكور بنو شبان كوري خلقي وجتولي ناني وزن مينم لولا دوري شولاو گله اسمات دنگ zaten dışarı vezne hoş bum deng meng ne ma bu naba boya gıda na mane da süper yani ve şevi derengiya şevi saat û nîve bê rawestan em daxifin me navber jî nedayê ama ev strana ew qasa zehmet dewrêj tu pir xweş bê detone heta dawî dibî yani vaya marifetekî pir mezin e heqete mala te ava zor spas ji xwe kes nikare vê stranê bibêje dibê ji bo merov vê stranê bibêje divê merov serhedî be ha heqete rast e
Tamam delil cidbece, delil cidbece. Delil başta eyvallah. Aydın delil. Hayrana denge her gömeciye aydın jiye delilci. Her duji hemşeriye mene. Her duji. Hemşeriye mene ez be serbelendim. Valla ez bu ez brastik bejim. Ez zede hemşercilikçi ez ver zaten me bikra ez dvi hali da nedibun. Em zede wî hemşerciliği milletê me serhedê hemşerciliği nizanin, brastî nizanin. Lê ama ez bu an serbilindim. Ez vê me welatiyê min ez pê serbilindim. Aydın zaten pir nêzikê min e, nêzikê akrabayê min e. Aydın pir camereci. İnsaneki pir baş e. İnsaneki hakikaten pir delale, pir heyecan. Her dojî pir hez dikir. Her dojî çavê min silavê xwe ji wan dişînin. Ez carkî telefona Ozan Aydın kim bila dîsa saet nehekî şevê bibe mîvanê me aynen wekî bi te re em ê bi re jî şevberkekî çê bikin. İnşallah, inşallah. Ozan Aydın pir ji berê ve dostê min e. Ez pir ji berê ve jî hez dikim. İnsanekî mütevaziye, insanekî dengî pir xweş e, insanekî yani birazî rêz û îhtiram gelek ji milletê xwe, welatê xwe, axa xwe re digire. Yani delil jî wisa delil dilanar jî Ozan Aydın jî bana insan helîm helîm. Delil jî were, delil jî pir hez dikim. Delil jî marûf jî dengê serhedê di nava dilê xwe da didin gel. Ovan her sê dengbêjê me jî bi rastî jî marûf jî Aydın jî û delil jî dengbêjê serhedê yani ji Şakiro û Reso û Zahro şûn da me bikarin navê Ozan marûf ez pir jî hez dikim. Bi salan e ez dostaniya min pê re heye. Jî hez dikim. Ama Ozan marûf wî rojê min xwest ez davet dikim bernameyekî pir zêde şikiyaye mamoste. Pir zêde şikiyaye naxwaze derkeve televizyonan. Eğer şikandine mamoste zanî eva Ozan marûf bi salan li Almanyayê li bendê bû ku jê re kasetekî çêbe. Kaset çû jê re dîskek çêbe, CD'yekî çêbe çê nekirin. Çê nekirin. Rojekî ji bo wî onore bikin, ne xelatekî, ne derxistin ser sahneyê pê re eleqedar nebûn, mijûl nebûn. Îja Ozan hakikaten niha hinekî xemgîn e. Ozan marûf şikestiye. Dibe merûv dilî wî bigire. Ez îja carekî rêyan bikeve Parîsê ez Ozan marûf dixwazim biçim serdana wî, dixwazim çayekî wî vexwim, dixwazim hinek pêra zeman derbas bikim. Pir dixwazim. Rast e. Xwedê zanî yê me jî kesiyaliyê me nekiriye. Ê min ez diçûm min şixul dikir royê 12 saeta min şixul dikir royê yekşem û şem û yekşem jî tu zanî konser û televizyon û meş û tiş royê dinan jî min hemî şixul dikir ki ji bo salê 2 sala carê ez xwe re sîdîkî çêkim. Yani eva sîdiyê ku min çêkirine hevde berhem ez dibêjim her berhemekî 12 helbet 13 helbet sêdane tu bawer bikî me gib aha bi keve eniya xwe û meslekê me jî xencê hunerê meslekekî me kiribû tune bû. Me ancak em diçûn me restoranta da firaqa dişûş me tiştê temîziyê dikir me pê sîdiyê xwe çêkiriye. Bi rastî dibêjim kesî aliyê me nekiriye sîdiyê me çê nekirine. Niha ê niha gi sponsor û millet zengîn bûye durumê wan rin bûniye divê jî em pêncî sponsorê dibînin. Xwedê ez bîle sponsor nizanim. Kesî sponsoriya min nekiriye. Îja min gib keda eniya xwe bi emegê destê xwe û bi kar û şixulê xwe min hunera xwe kiriye. Elhamdülillah şikir gotin û müzik jî zanim bi xwe çê dikim. Çimkî min ser müzikê xwendiye ez 4 sala ez şagirtiye Arîf Saxam. Îja ji ber wî yani kekê marûf tabii ki xwezî yekî jê re çêkira yani yekî berhemkî du berhemê çêkirana jê re bibana sponsor yani me pir dixwast ez dixwazim ji her ez hinekî muqayese bikim paşê em vegirin ser jiyana te ya Rojavayê Kurdistanê ew bütçeya ku lazim e ji bo merûv sîdiyekî derbixe ew behsa wê bütçe dikim karsazekî Kurd bi hevalê xwe re diçe restorantekî wî bütçe wê şevê li wê derê dixwin xilas dikin. Yani mesela ew karsazê Kurd wê şevê neçe wê restorantê bi hevalê xwe re dikare ji mewrûf re sîdiyekî derbixe dikare bandor li dîroka hunerê ya Kurdistanê bike. Dikare Ozan Canê re albûmekî derbixe bandor li dîroka hunerê ya Kurdistanê bixe. Sirf şevekî neçe restorantê bi hevalê xwe re.
او bütçe tera albümekî dike. Ez dikarim tiştekî mînakekî bêjim. Eva 3 sal e min pirtûka xwenîvîsiyê 3 sal e. Dixwazim derxînim, quweta min a derketinê tune. Ez wextê çûm Amerîka min ji ew ê yekekî mêrikekî pir zengîn heye. Ew ê xwediyê qatix. Haluk. Herê. Min jî ramayîlekî şand, me nivîsî. Hamdi. Erê. Şkekê Handî ra li vir jî silavê xwe jê rastîşînim, rexnê min jî giran li ser hene. Me jê ramayîlekî şand, me got ez ji hepsê derketime, min pirtûka xwe çêkiriye, profesorekî li wê derkê Halverd xas wê bi tekê îngilîzî. Lê got fiyeta min ev e. Pir zêde jî nebû, yani ji bo Handî zêde perekî mezin nebû. $10,000 got bidin min, ez ê pirtûka te têkim îngilîzî, ez ê bidim fîrmakî îngilîz li Amerîka li vir a belav bikim. Me jê ra nivîsî, me gote em dixwazin tu bibî sponsorê vî profesorî, sadece perê vî profesorî bidî, bira vê pirtûka min binivîsîne. Son dixwim ji te re neda. û piştî ez pê hesiya milyonekî $2 milyon dide Fenerbahçe. Fenerbahçe çanda te dike, hunera te dike, kultura te dike, şoreşa te kir, welatê te kir. Fenerbahçe çi da te dike bû sponsorê Fenerbahçe. Eger te pirtûka hozan canê 10,000 bidayê, li Amerîka wî profesorî derxista, belkî bi hezara keçikê Kurd, zarokê Kurd jê Sûdî digirt û wê jiyana xwe pêşeroja xwe diha firê bikirana. Nekete wan xetayekî hatine çêkirinê dûrê wan xeta bibana. Belkî welatê xwe diharin bi paristana, bizane bana hozan canê çi îşkenceyê giran û zulm û zorê kişandiye, belkî daha degera wê axa Kurdistanê bidîtana. Ew belkî degera Dêrsimê, ew tu dibêje ji Dêrsimê me an ji serhedê me, belkî degera wê derê daha 100 qatî bizanibiya. Pêşeroja me zarokê me. Lê Fenerbahçe çi dide we? İja êwekî wî bi hezara bi milyona henin, yekî alî çanda Kurdî bikin ya alî medya Kurdî bikin ya alî sosyal medya Kurdî bikin ya alî rojnamavên Kurda bikin nînin. Ama alî kê dikin? Alî xelkê xeyrê xwe, alî xelkê dijminê xwe dikin. Ama alî Kurda nakin. Evacê rexmê min e ser hemî milletê eqa dewlemendî pir zengîn alîkariya çand û huner û berxwedana Kurdistanê nakin. Wê çaxê ew nekin. Ez wan Kurd hesêb nakim, rastî jî. Emek ne Mesele sırf ne tenê ew e jî. Na êwî wî peyman morkiriye bi Fenerbahçe re salê $10 milyon dide Fenerbahçe. 10 milyon. Min digot qey milyon carekî. Na salê 10 milyon dide û vaya peymana wan jî li ser 10 salan e. Yani êdî tere 100 milyonî. 100 milyon gerek bide wan. Ew jî navî dike Kobanî. Yani çobanî. Ne mesele? Çobaniye. Ew çobanî yani tiştekî dinê. Tamam, ew problem êye. Wê çaxê bira herfa ke bikarbaniya. Em jî hêvî dikin ku însanên me, karsazên me werin ser rêya rast, perê xwe bixin xizmeta milletê xwe. Mîna Ozan Maruf, Ozan Canê, kanalê ê Kurda televîzyon vekin, însanên me tê de bixebitin. Ne mesele ye? Êdî maye ser wî, ser vicdana. Heyf û miqabin. Ama insan dikarin bikarin 100 milyonî bide, nekarî bû 10,000 bide. 100 heyf û miqabin. Belkî bersiv nedayete. Belkî bersiv nedayete. Bersiv jî neda. Rast. Erê, wê demê eger niha bersiva xwe bide, ew bibêje min peyama te nediye, ez hay jê tune me. Na, hele wextê ku em mail diçe divê girt. Tu zanî carna ne ew e. Wexta negre dayil gerîş deratê. Erê, ama carna ne ew e. Carna însanê din lê dinêrin, davêjin çöpê. Welhasıl ew meselekî din e, ama tonkî karsazê me din hene li Ewropayê. Na, hevalekî wî yê pir nêzik wî da min, hevalê wî yê pir nêzik sî çûpê re axivî. Tamam. Em ya dayın aliyekî, o problema wî ye û
تونکی کارسازی میدن هنه لأوروپای دنگی متشوان دکارم مببیسن ادی انشالله بوی پرتوکامل بوی یوتیوب پیجی ببینه سپانسور و چر ببینه ات نه مسئله اما ام انسان متوازینه ام انسان نه خودی پرنه ام اداره خود کن لیجبو کار خبات خدمت ملت کرد و کردستانی طبیعی مسئله این آبوری لازمه ام منالیه دا نمیتوازینه ولا بدنجي نادنجي از بخو از بخواتم برتقال خوي جي دارخينم وبرتقال مني كي بكذا آموزگه عمي رافي الدنيا و احتياجا مجي براستي جي بقوة من هاي بتوكسي تناي سباس شوالش ما مثلا روجاوای کردستانه اموی دوسیه جیوه کن تو چی روجاوای کردستانه آرمانجا ته او بود تو فیلمه کی بکشینی تو شخص لوی داری مای تو ده هدف خدا تو گیشتی حتی کدری از وقت چو مداری هدف من نه پرتوک بو ای نه سینما بو هدف من تشتكيتم بو شر شنغالي دست بكر از وكي خاص از هرم تدا جي بگرم الراس بيجم تو چه زانی شهر بکی ما مستیا از خواه شرط كما از خواه شرط كما مسته من شر نكرا سر رنگا حتى نها ندهاتا نه از باش تزانم چه شیروانی علاقات به شهر چکداری هیوا وزان جانی ولا از شوم يعني خيرات من قبول نكر وقتا كو كتشكي شنغالي ازديا وركه دست دشمن از روجا چارا مخوگی هن قندیله از روجا هفت بو هشت بو از چوم چیه شنغالی يعني دوی شر daha koridor vet کرن الور بو tamam باشه چی بو آرمانجا ته چه گوهری ارمانجا من نه دستی مدا بو ارمانجا من هات گرم ارمانجا من گو امنا خازن هنرمندی ما تکه به دست داعش یانجی شردا شهید کبه هم جی انسان که وقت امکدار و وقت او گو هر روجاوا چت کاری بکی پشت شر کوبانی دست بکر شر کوبانی سریکانی وقت شر سریکانی از سریکانی بو شر سریکانی دا پشت شر سریکانی شر کوبانی دست بکر artık hatta gris piwanji emçun piştî wî hevala got artık tu dixwazî tiştekî hunerî bike çi bikî piştî ez pir fikirîm wî şerî dîtibû min çiyayê şengalê dît min wî zulmê dît wî zorê dît min çi dît û min nivîsî bû min çi dî min nivîsî piştî min çû em geriyan me got em ê li derhunerekî bigerin kanê min tiştê min nivîsiye divê bibe senaryo پشتی ام چون روناهی تیوی گوته بریار کتی لبره ولی ام چون جم بریار کتی من سناریو خدایم گو ابا سناریو منه است خواستم فیلم چیکم گو تمام گو تو ایزن جهوالا بگره هوال پیجن اوکی ام چون جم شاهینوان و چاقه مالا من اوکیل ور بو شهید کته و من ناویش بیر کر ناوی جرد گوتن سورو اما من ناوی یدنش بیر کر وير إلانا ويدان كان روبري من السرويجي نبيسي بو حتى من نافيج بيركر ام تم جاموي بشتي ام تشونه تام كت اوان نوردین سوفیت پیش ها نورتين وي اري ام تشون جن نورتين ازبرم جم هوالي دنينا مظلومان جی گلوی داری بون همیل ور بون گلک کس لوی داری هبون گلک از نوانها بیشم خلاص نبه رونستن ز آخفین گوتود کاری چی بکی مگو مبینی بیسیه خواندن دستی مگرتن خواندن میسکنن گو اری اواز شر پیوستره aynı نوع گوت گو شر پیوستره و هر آلی دا جی آلی کاریا مکرن از این کار ناکه و ام چونه جم عشیرکی مبرنجه عشیرکی عربا منزیکی 30-40 کس ملت عرب خورت عرب مگر چه بوی داعش محاضر کرد و بریار کتی نویسی yönetmeni mebhebra kir و senaryo yani bengeha senaryo min nivîsî wî serrast kir ji min re ez nikarim vî inkar bikim û hevala jî hemî mesrefê jî qebûl kirin و ملوی داره گکشان پشتی من او فیلمانی آلمانیا
منان يعني فيلم دا هوالا اسهاتم بشتي بريار كوتي جوان دقرتينه شواتينه نزانم لا لا يم نجيگرت ما فيلمي جيگرت ما فيلمي برشو تكرار تركي دنگيوي موسيقاوي افكتيوي لألمانيا حمية ألمانا قتشيكر يعني فيلم بيرفكت شيبو بشتي مال كولوني ريسبسيوناوي تشيكر حيست كس هات صادجة ريسبسيونا فيلمي قالا فيلمي بشتي ويجي ما فيلم يعني من حمي باري خب ديكتا تشيكر يعني حمي مصرفة ويا أوروبا حمي تشتوي لوي داري هوالا باري خارنه ما باري تشكي دايش باري كاميرا هوالادا مرود وی اینان این کار نکن بلد یاقا مشروطه بانا بو سپونسور لیواتی دنجا حتی زه همی مصرف دنگ مکر مگه چکر که حاضر کر و من از بشتار کام فستیوال بوم از بشتار موناکو بوم من هری نوا پنجی دولتی دا هری لیستکوانا باش مخالات هری باش را کر از بشتار سلیمانیه بوم بشتار هولیری بوم همی ملوان دارا أو حمي خلاط طار من يعني من فيلم هذا خلاط راكرن إجر ما أني هات فيلم هات تام بير فروتاني من جوازي فيلم إجر تسمي هبلاكم تسمي روجابا نيبرا ناوی فیلمی جی بیجه شنغال جنوزيدن شنغال حفتي وشار فرمانا جنوزيدن يعني جنوزيد فرمان شنغال حفتي وشار تمام ناوي فيلمي وبشتي اسكاتم حبسي فيلم ماذ ما كربو بانقي ما كربو كاسي داتاخو اس بشتي جحبسي دار كاتم وزلامي كاتشا مديلان زلامي ديلان تشور باشور من فيلمي جا كوباني رشاد من وي فيلمي تشقاجي بارالي دايا جوني وان صاغبه ولا حلا جاز دينيوي ددم حلا از دينيوي فيلمي ددم حلا من او کرد دیاری شورش روجاوا من او شان روجاوا و من بو زاروک روجاوا جی تزانی اش حفظی اینو هاتم پره زیده دستی مدا تونمو 1000 euro جیج مجبو چنته زارا تبی فیلمه را مشان روجاوا مگو اویا جی جبو شورش روجاوا اویا دیاریا هزان جانه مگو از حبسی در کتمه نکار میلیونا پره بدم و پره منه قطونه لی اوه معیشه منه اوه جی فیلم منه از دیاری وقت کم و جمرا صالح مسلم جی ایدنینا جی زهات هوال جی چند هوال ایدن جی گلمگریان سپاسی کرن جبو من آلی کاریاوان کریه بی تشتیشانیه چی بود داویه فیلمی؟ یعنی فیلم نا دستی وان دای نزانم یعنی فیلم خلاصه حمی آماده ما بشتاری فستیوالا بیه نهاد کارم فیلمی ایجا بفروشن چقدر بفروشن او دزانم چما ناخم پیاسی؟ دشتیم بکن کارم بفروشن کارم بلاف که چما ناخم پیاسی فیلمته؟ بلکی بکنه بلکی کرنی جیز باش نزانم شانجی جونرا چت کم ده فیلمی ده پر کاراکتر هنه دلیزن؟ تو جی دلیزی؟ 1500 کس دلیزه لی کاراکتری سرکه 7 کسه و یه کاراکتری تی یکمین یک ازم یکشی دیسا یه پگی بو نها که او هاتی چو ترکی که زندانه او 200 سال جزا دانه نها زندانه دای باش رول تبیجن از بوککی کچککی ازدی بوم او جو خورتکی ازدی بوم شبا دعوتا ما بو دایشی خوابیت سر دعوتی ده فیلمی دا من هي يعني وانا قلت لك بونن ماكر فيلم يعني وانا خيال نينا يكي متشيج ازيديا برسيه يكي جي مبتعبي فوق دي تنزناف شهر دابو ما جني بيساندن دعوتك ازيديا واركرن زابا كشتن بوكيج برن باشه إذا يما ما نكشت ما بو فيلم دريج به ما هنكي بريندار بو خاطر رواندني هاتو كشتني من برندان البغدادي وعين بيجي تشي بو ما كرنا باروكا فيلم ذاتا حاكمة تركا زانيش مرة بوچه گو تا فیلم چکریه راسته گول اما تچما اقا البغدادي خراب کر الله عینه صحنه دا اكيد محکمه دا جمره بگو گو فیلم هم قد محکمه دا گدار کرن قصير کرن
yani ez nîvê pir jî ji bo filmê hatim girtinê erê ji bo hilbijartinê hatim girtinê ji bo hilbijartinê 4 sal dan min ji bo filmê jî 3 sal dan min yani ez ji bo wan jî mikişam ji bo wan jî kişam çi bikim yani bedel giran e ya qurban bedel giran em çi em heta pêncî roj jî bêjin xilas nabe Te bedel pir giran e işiye, tu pir xebitî, çawa ku destpêka bernameyê me behs kir, heqeten tu xwedî jiyaneke cudayî gelek berxwedêrî, te ne tenê bi dengê xwe xizmet kiriye ji vî miletê re, bi her awayî te fîlm kişandiye, tu çûyî Rojavayê Kurdistanê, nîqet nebe yani tu tevlî meseleyê şer nebûbî jî te bi awayê din te heqeten xizmet kiriye û te niyet kiriye qet nebe. Ew jî pir baş. niha zanî çawa ye wele her bombê de hatin ser serê me da û ji wê ew ê me di revan de em diçûn cîkî din ji wir em di reviyan diçûn cîkî de her li pê keleka min dev û dorê min avê ser vî milê me belkî bi heza me şehîd rakirine tu bawer kê Ez dibêjim mala te ava em bername bi dawî bikin eger gotinê tê dawî hebin em hema bigirin tam saet û Gotinê dawî pêncî bira her kes bibe abone kanala te û ji bo çand û ziman û kultura me eger bibin abonê kanala min jî mezin bikin ez jî xelatekî ji YouTubeê bigirim ez ê jî pir kêfxweş bim înşallah ya min û te bi hev re bigije xelatê ez hema YouTube'a te dîsa nîşanê hevala bidim. wê Hevan tişta Hozan Canê ofîsyal ev e. Vê gavê 55,000 û tiştekî 56,000 ê abone hene. alîkariya wan jî ev e divê ji bibin abone kes wan nabîne û kes ji wan re tiştekî nabêje yani eger ku alîkariya hunermendekî bikin ev pir hêsan e û kes perê xwe jî nade kes bi pera jî nava abone ê min vekiriye yani ê min bi pera nîne abonetî Ev were fotoğrafê ku te kişandine vana fotoğrafê serkeftî ne. Fotoğrafên pir xweş in, profesyonel in. gelek spas dikim tu sağ bî tu her Tu hevî pîre xebitî nizanim ama xweş kişandine. na wele hema çew orjînal kişandin ne we eva katalodekî Almana ez çûm ceman wan kişand Pir baş e. Pir baş û e ev ê ama bi kofî jî ev ê her duî bi kofî jî û eva valê jî spas ji Adem Karaçoban re evan fotoğrafê min pirê wî jî Adem Karaçoban kişandiye emekî gelek gelek li ser fotoğrafê me heye û bi Xwedê yani ez vîya jî zor zor spas dikim ji te re jî ji wê re jî mala te ava ya ez jî ji Adem Karaçoban gelekî hez dikim. Bi xêra wî û bi teşwîqa wî me dest bi xebatê YouTubeê kir. Heqeten mala wî ava. Ne tenê êmi jî ew alîkarî dide gelek însanan. Gelek rast hunermendan bi wele xêra wî hepsê de bûm jî ji hepsê derketim ji wî gelek alîkariya me kir bi rastî dibêjim em di zorekî pir mezin de bûn wî bi destê xwe çû hinekî yardim tov kir ji me re şand ez înan vaya jî mesela kar nakim na erê. Nana o Adem hevalê Adem Karaçoban însanekî wisa ye. Heqeten piştgirî dide her kesî. Yani her kesê ku di vê camiya me da dixwaze di YouTubeê de medya civakî de pêş keve ew tim destek dide. Binêre ve fotoğrafê tê sala nod û heftan e belkî nod û heşt e. Dema me erê kiriye ew nod û heşt e rast e erê na têbîra min. Pir na na guherî ew têne nod bûye. wextekî Medya TV şeva Medya TV hate girtinê ew şev e zindî dibêjim Têbîra te ne hevdîtina min û te li Med TV, Medya TV erê netim hevdît. erê em 3 sal hev nas dikin ez qurban tu birakî min ê ezîzî Mala te ava. Pir kêfxweş qurban bûm. İro bi zor vê spas dikim hespeyvîna me Kêmasiyê me jî hebû em ji gelê xwe lêbortên dixwazin divê dîlê sirtîn dibêjin ya artık vîye edet eger tiştekî kêmasîkî min çê bibe ji aliyê li hemberê te li hemberê gel li hemberê civakê ez dawa lêbortînê dikim em di xizmeta gelê xwe de ne em ji gelê xwe hez dikin em ji axa xwe hez dikin axa min di ser hemî temamî dünya û însanetê re ez vê jî açık net bêjim ez aşiqê axa xwe miletê xwe û aşiqê tevahiya topluma xwe me çunkî topluma min toplumekî dîrokî ye kem ne kemnare ye maqûl e zane ye me heta niha bi tu kesî heqaret û hexsiziyê nekiriye û lê tim heqaret û hexsizî li me bûye mafê me ji destê me girtinin ji bo vê sûrecê jî pêşerojê jî ez ê dixwazim du kelîma bêjim
از بخود شخص من ج اردوغان و سیستم اردوغان از باور ناکم از وی açık net دبیجم دبیج دم پارتی جی لهمبری وی هنکی مافی خو بخازن بسری تیک بسکنه yani ez xazım bibêjim tiştekî de aciz bû ji ber fotoğrafê duê warê acizim jina Kurd nabe li hemberê dijminê me destê xwe bavê ji ser hevdû mêr çi dikin bira bikin jina Kurd dibe mêze polîsa ez girtim fotoğrafê min nizan tu dikarî jî bînî ekranê jî ji me re gotin serê xwe daxe min serê xwe da nexis wan serê xwe daxist min serê xwe tîk kir gava li hemberê dijmin çi dibe bira bibe mirin dibe jî dibe serê me dîk be bira mirin be li hev hatin jî dibe dibe serê me onura me dîk be bira li hev hatin çêbe li hev hatin her kesê em ê wan re hevdîtinê çêkin em ê wan re xwarinê bixwin em ê wan re rûninê em ê wan re nîqaş bikin ama bi serê tîk ne ez ber Erdogan destê xwe bidim ser hev bira Erdogan ber min destê xwe bide ser hev ez jinim dayîkim ez Kurdim şêrim mêrim eqas ama wana do bûyî fotoğrafê ez aciz kirim me işkence dixwar bîle min serê xwe da nedanî ne nabe ev fotoğrafê te geta gelê Kurd heye gelê Kurd êşe jan kişandiye mirin kişandiye kuştinê ava fotoğrafê Xwedê tu tîk dimeşî û ev ez fotoğrafê tîk dema dimeşim polê serê xwe daxistinin vay fotoğraf vay nabe merû li ber dijmina serê xwe dayîne ez da nayînim lehvatin jî hebe bira ser bilindayî be şer jî be bira ser bilindayî be na ez bikenim sankî ilahî kî ya na ez qebûl nakim jina Kurd li ber dijmin destê xwe bavê ji ser hev ûstê xwe xarke na ez vê qebûl nakim weke hunermendekî Kurd weke dayîkekî Kurd miqasê şehîdê Kurdistanê bedel nedaye wana xûna xwe daye dibe em hemberê wan şehîda wê xûnê dibe em jî wan bi serfirazî serbilindî pêşwazî bikin ez viya dizanim ez viya dibêjim spas dikim te dengê min gihan gelê min Valla ez ew fotoğrafê xirab ku rûreşiya me bû ez viya nişandim yani avaya hakikaten mirovan değişîne viya jî nişandim me pir nişanda ama çavê min tijî hêsir bû min dît ez pir ew pir aciz bû dünya alem aciz bû ya dünya alem aciz bû yani Kurdekî ne razî bû ji wê fotoğrafê mesela ev fotoğraf mesela normal meral danışbêj te ji însanekî serwext e yani ez jî hez dikim însanek hakikaten xwedî karakter e Yekul ber dirêj dike bi tiriya xwe hatke Erdogan bile destê xwe neda serokê wan ya neda ja got nezanî çi bî ne nezanî bû zanebûn bû hûn biçûkin helala gişka ûstiyê xwe xar kirî destê xwe avêtî ser hevdû min işkence dünyayê giran xar waleh min serê xwe da nanî neke ez pesnê xwe didim ne pêstin aha fotoğrafê min ji wal meydanê ne pêstine divê demê de xwar min serê xwe da nanî ya aynen mamoste divê demê de ku dewleta Tirkiyeyê Tayyip Erdogan qayyûm avêtiye ser şaredarê me divê demê de ku însanek min a Serhedîn Demirtaş Figen xanim di hepsê dane 15-20 hezar hevalê me di hepsê dane mamoste ne 15-20 200,000 insanê me jê 150,000 insanê bêgûne dikin derdane di hepsê de wan însanan a serê xwe qisa da nanîne ya ez navan da jiyan dikim hevalekî me çû te çû xwe kuşt çû xwe bi dar da kir serî da nanî min navî niha ji bîr kir keşkekî me hepsê de dipa bû pêrar bû xwe kuşt xwe dar da kir li ber vê zulmê got ez serî da nayînim mirin jî şerefekî ya merû yani mirina we re merû li ber dijmin serê xwe da neyne bedena xwe tune bike eva serfirazîkî ye eva serbilindayîkî ye
مروف تاویز نده باش تو بجانا شر جیبه سربلندایی لحفاتن جیبه سربلندایی لحب مرو لحب دجمنی خورد تابی که مروی رونه تابی مرو نقاشا بکه تابی مرو هر تشتی رونی شیروبه بکه قصه بکه اما یعنی نه آها نه کولتی نه سربلندایی از جولانی از یک میناکه کی بدم ته جولانی تروریست جولانی لامریکا لهمبری ترامپ سروک دنیا یکی به چه برا بشه دید چرس کنیه سری بلند سانکی او تروریست مینه او تروریسته سری بلند دسته هدای ترامپ آباجی شرکیه باور بکه آباجی شرکیه لهمبری دجمنی خود آمریکا سروک آمریکا دونالد ترامپ و جولانی تروریست جولانی لبروی وقت شیرس کنی اوای شرکیه اوای سیاسته که هری مزنه یعنی ده نظر آمده ترامپ نه جولانی بسر کرد او تشتا كنت باستكي لجم صلاح الدين دميرتاش هبو یا اجبروی سر حسین دمشتاز حفظه دایله اجبروی حفظه دایله یه من زانی از سیاست من دوزه اخافتن منجی دوزه از هر تشت لوالی بانادم هر تشت دیرک دوز بیجم dobra دوبره بلکه آخافتن من هر جا پرخواشی انسان آنات چه دوی جانی چما دو هر تشتی راست دوی تو دوش انسانات کی دجمنی خواه احتیاجا من artık وان انسانات تو نکی ببن دجمنی من آنه بن دجمنی من احتیاجا من به کنسره که یانجی به دو کلام گوتنا ده تو نکی نینه یکی مامسته جانی چما انسانın me radibin konser şevin me وکی شانتاج بکارتینن لهمبر هنرمندکی جبو روزنامه وانجی مثلا سازی خواهی چاپمنی را گاندنه وکی شانتاج بکارتینن اگر ولی حتی ها بلکی ده حب دعوتی من ده حب کنسری من ابتال من مثل وانا شرمه وانا آنتی دموکراتیکن وانا روزاتیامه ویا اشترا بیجم ویا تیوی معنی کجا تربیه پارا خانه گرتنه تربیه دموکراتیک نه برچیبونه دادن تربیه مثلا عیبه yani insana ki hunermendek hatiye hatta aste ki tünlü kari şertte seri tevandını bidi servi jibo tevli şevabı be yani tevli davata be aybe yani ne hoş gayet bu hunermenda jibo rojnameger ji mesela rojnamegeran hevi dikin ku seri datine seri dayne ji rojnamavanan hevi dikin ku ji fikri xwe ji ramanê xwe dûr keve وسا ancak tkari saziye de bixebtî veya berûmetiye merû ferz dike li ser vî rojname ولا ما مخته تراست بيش عينن ورا او 7 سال دنجي بسكن كاس نكاره باشه راماني من ودبيج فكري من از بفكرم جم بستينه صار فكري وان بفكرم veya برا حمي كونسير جي جوان رابن حمي دعوات جي جوان رابن ولا كاس ألمانيا برشنا نمرية ام جي نمرن لي ام بأونور وشرف خو سري بلند از البر همبري هر كسي هندجمني هندجمني در از سر بلنداي بسكن اما يعني تاريخ جيبي بنفسينه ديروك بانا حميد نفسينه تباور بك ديروك تو حقارات وحقسية قبول ناكه ديروك تنفسينه جبر بي باورم بقالي كردو بديروك هي اثر بلنده باستم مالاتي ابا gelek kif خوش بوم هوام نوزواره زور سپاس ته مالباتا تر سلام و رز چاوی ته و زاروکی ته و مالباتا ته ماشتکم مالاتي ابا هر هبی سلام رز تراجی سر چاویم سر هوانو gelek spas dikim ji wara jî me bi hevra li hozan canê temaşe kir godar kir pir xweştir basbû her hebin bi xêra we mala we ava ez hema xatir ji we bixwazim